Mia papa so den kuma mi bia ba amisisi gbagbere no arnaji amisisi na gbagbadaji e amisisi ma do serope o na tro dareji tro de ke sia ben do sia ben wo le Yesu pen comme le duko katam le duta afisia fila me sia ma akwa misisi la amesa ma atonu sisensia ma si le Yesu pen kwaji mi do gbora. Thank you, Lord, because we akpeno know afofo ela bana de sinja fo gbo Blessed be your name, Father. nko de kai kwa ho chi ko le Yesu pen kwaji mi do gbora le And amen. eye mi de amen grande. Praise the Lord. Mawu. If you know you are here to connect with the power that never fails, can you shout a louder hallelujah? And if you know that you have an empty seat in front of you, can you move forward so that you connect with the power of God? Hallelujah. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh God. You are wonderful. You are worthy, oh God. Sing, you are wonderful. You are worthy, oh God. You are wonderful. You are worthy, you are I have no other God but you. I have no other God but you. I have no other God but you. Sing, I have no other God but you. 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 Sing, I have no other God but you. Generation after generation keep praising you, yet no words sum you up. Then I asked the Lord, what name fit you? And he said, yeah, generation after generation keep praising you, yet no words sum you up. Then I asked the Lord, what name fits you?
And he said, yeah, yeah, the hallowed one, yeah, the holy one, Yahweh, the King of Zion. Sing, yeah, the hallowed one, the holy one, Yahweh, the King of Zion. Sing, yeah, the hallowed one. Oh, yeah, the holy one, Yahweh, the King of Zion. Can we be quiet for a moment, please? Think about God in your heart. Ask yourself, who is Jesus to me? He is the Holy One. As we worship Him, we need to worship Him in truth and in spirit. That's why we say He is the Holy One. Yahweh. Can I hear you say Yahweh? Yahweh, 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 the King of Zion, the King of Zion, the King in Yola Adamawa States, the King in Yola Adamawa the State, King in America, the King in America, the King in UK, the King in UK, the King in Asia. the King in He Asia. is the Holy One. Sing, yeah, the hallowed one, yeah, the Holy One. Sing, Yahweh, the King of Zion. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to give God the praise this evening? Yes. If you are ready, shout the louder, hallelujah. What shall we say unto the Lord? All we have to say is Thank you, Lord. what shall we say unto the Lord? Thank you, Lord. What shall we say unto Jesus? Say thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, all the air, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roll at the sound of your name. I seek for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Shout to the Lord. Sing praise To the mountains bow down, and the sea will roll at the sound of your name. I sing for joy at the words of your name. Forever, forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord,
shout to the Lord, holy and let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hands. Forever, forever I love you, forever I say. Nothing compared to the promise I have in you. The Lord and that lady trembles. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. The Lord and that lady tremble. He ran and let the tremble. I will praise him from everlasting, everlasting to everlasting. I will praise him from everlasting, everlasting to everlasting. I will praise him from praise the Lord, everlasting to praise the Lord. Praise him from everlasting, everlasting to everlasting. Yes, I will praise him from everlasting, everlasting to everlasting. I will praise him from everlasting, everlasting to everlasting. I will praise him from everlasting, everlasting to everlasting. Praise him from everlasting, everlasting to everlasting. Yes, I will praise him from everlasting, everlasting to everlasting. I will praise him, everlasting to everlasting. I will praise him from everlasting to everlasting. I will praise him from everlasting, everlasting to everlasting. Only you can do what no man can do, Jehovah. Only you can do what no man can do, Jehovah. Only you can change what no man can change, Jehovah. Only you can do what no man can do, Jehovah. What no man can do, Jehovah. Only you can change what no man can change, Jehovah. What no man can do, Jehovah. Only you can do what no man can do, Jehovah. What no man can do, Jehovah. Only you can change what no man can change, Jehovah. What no man can do, Jehovah. Only you can do what no man can do, Jehovah. Any situation only you can do what no man can do, Jehovah. Light of the world, you came down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes these hearts adore you. Hope of a life spent with
worship you. Sing, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, lovely. Altogether wonderful. Altogether wonderful to me. See, here I am to worship, and here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing, here I am to worship. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Your name is a strong tower, Jesus. To you belong all power, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower, Jesus, Jesus. Jesus, to you belong all power. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower, Jesus. Your name is a strong tower, Jesus. To you belong all power, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a strong tower, Jesus, Jesus. Jesus, oh Jesus, all powers. Whenever I call your name, make a way. Your name is a strong tower, Jesus. Your name is a way maker, Jesus. To you belong all power, Jesus. Whenever I call your name, you make a way. Your name is a way maker, Jesus, Jesus, Jesus. All the power. You will receive your power tonight. You will receive your power tonight. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. Strength when I've been weak. Lover of my soul. Forever he will reign. My God is awesome. He can move mountains. Oh, awesome. My God is awesome. My God is awesome. Oh, he's awesome. My God is awesome. Yes, he is awesome. like you. I've never seen any God like you.
Jesus. I've never seen any God like you. 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 I've never seen any God like you, Jesus. I've never seen any God like you. I've never seen any God like you. I've never seen any God like you, Jesus. I've never seen any God like you. Never seen any God like you. Never seen any God like you. Never seen any God like you, Jesus. Never seen any God like you. I've never seen any God like you. I've never seen any God like you. I've never seen any God like you. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Sing Jesus. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Hallelujah. Amen. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. Strength when I've been weakened. Lover of my soul. Forever he will reign. My God is awesome. My God. Oh, is awesome. My God. Yes, he is awesome. Only you can do what no man can do, Jehovah.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Lift up your hands and worship Jesus tonight. Worship His holy name. Hallelujah. Amen. Another big hallelujah. Welcome to this hour of divine fulfillment. We are looking at Ezekiel chapter 12, verse 22. Son of man, what is that proverb that ye have in the land of Israel, saying, the days are prolonged and every vision Hallelujah. faileth. Tell them therefore, thus says the Lord God, I will make this proverb to cease. Amen. And they shall no more use it as a proverb in Israel, but say unto them, the days are at hand, and the effect of every vision. For there shall be no more any vain vision of flattering divination within the house of Israel. For I am the Lord, I will speak, and the word that I speak shall come to pass. It shall no more be prolonged. For in your days, O rebellious house, will I say the word, and I will perform it, says the Lord. Again, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, behold, they of the house of Israel say the vision that he seeth is for many days to come, and he prophesied of the times that are far off. Therefore says unto them, thus says the Lord God, there shall none of my words be prolonged. Can you say amen? Amen. Anymore. But the word which I have spoken shall be done, says the Lord. I say it shall be done in Jesus' name. This year shall not end like every other year. Your written goals will be fulfilled. The remaining 36 days shall speedily deliver to you in the mighty name of Jesus. Our Father, we want to thank you. We bless you for this great gathering, the power that never fails. Thank you for the progress you have given us. This new day, you are doing great and mighty things again. Your word will not be prolonged anymore. Thank you because we know you have answered. In Jesus' mighty name we have prayed. And amen. As we remain standing, we will look at the program booklets. I believe the ushers have given you program. If they have not, find it up, give it to them. Page 3, I must tell Jesus. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, he kindly will help me. He ever loves and cares for his own. I must tell Jesus all of my troubles. He is kind, compassionate friend. If I but ask him, he will deliver. Make of my trouble quickly an end. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, he all my cares and sorrow will share. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and he will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus. I cannot bear my burdens alone.
I must tell Jesus, I must tell Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. He ever
Let us rise and pray together for our nations. Mikata mia chitre mia dogbara mia po duko katanta duko kata la fisia file kata me. Giving us a very good opportunity Ela bana disike na mi mon gbo bana mia dogbada. Aye mia kata mia wodeka mia adogbara mia po duko ta mia dogbara mia bia ma bo nu sensi me dana sia ne wa anyo. So that there will be national amo kata le duko kata me aye mia kata mia no gansia ne wa ka me gedeu chi cho ame bo koko ame duma me gao kaka ba de duma viu kata ji ma po nu sene de zon that God will do it through this GCK. Aye ma awo sia through GCK sia ji Here we are as this messages are going. Mi va do GCK amema esi LG yimla ma po nyaro do dom ma po nu sene wa de zon la hia katame. Let's pray that the power Mina ga that do never beda fails, mi abia ba nu se God, sima dana o nu se sima gana o ma po nu se sia in our land. ne wa Many places ade zole mi abo no po kata of pestilences. You go to Africa, you go to India, you go to China, you go to everywhere. Ne ya Parts of fisia Europe, fia. you see disease, Na kwa dole lo no po coming dom na mo and destroy. Call it Eye. virus, coronavirus, monkeypox, devastating and just killing people Mi without akwa remedy. dole si ola Let's me pray that gede God u. will remove them. Mi ato God na will ma conquer de them. nu si God will okatanda stop them. ma You one de remember nu si what okatanda happened in 2020, mi don how kube people were epe dying akwe mercilessly vebla vele and me then kwa me mass. ale si amoku la Thousands le going gbela into eternity. Amo Most gu of them oku ale not gbegbe prepared. Let's pray that ya God manke de will stop ojo this ijo ma kind of enkata ya bana dole si ole mi to gbara mi ma pestilences that have been destroying and bede devastating the ke people. dole le Let's si o pray. do hola me nu Let's si o pray. si one la mo People of wumla God, let's call upon the Mi name of the abia Lord. ma one We wa are de standing zon. in the gap Ma for pa our mo. nations, all Mi na ba mi nations of the abia. world. Let's pray that this crime wave that is, ravaging also. Ma one Another wa na problem, benka. crime everywhere, Dosia o robbery kata no everywhere, nu chi. kidnapping, killing, Mi akwa ka mo destruction, han le shedding nu of blood. ta People se of po nu God, wom let's e wo lift la mo our lem voices la mo to wum pray la te pe that te pe God will mi take abia ba control. ma won to ne ma God won will wa ho si no stem de this sia de tide. God will push down Ma all wona the wa forces of darkness, ade viviti pe instigating nu se all o these katanda. problems. Pray that Dogbeda. those who delight in war, who delight in wasting life, who delight in wickedness, Ye that mau- God will arrest and bring them Ma down wona and wa make le peace ame ma o reign kata si o in chopa our gbede land. agbevro There are si o no places aye ame wu where papa nu ma you kata cannot ma sleep eye ma in wona your wa house. de o You cannot rest. You cannot live. You cannot go out. Fear everywhere. na In fika many fisia nations mo of mo the le world. la vovon na And, te pa ma eye the ma tia wona ne people ko who o are ma being tia dogo ho ma affected tia are di do women ma and ha children eye and ta mia bia ma poor o people, homeless people, refugees. Be Let's ma pray wona wa. that God will terminate all the wars akasia me ma kata and ntui that they will lay down their instruments of war. That Eye ne the wa da Almighty chi o God pa will pa o nu destroy kata them di. and stop them by His mighty power. Mount He on has it done not it the before. ole He ponu will do se it gala me again. e we In cha e waga Jesus' wake name, le we Yesu pray. pen kwa jimi do People of grale God, we are told Ma we pa will mo. decree a thing. We are Miaga going to decree degbe. tonight. We are Na going no. to decree that all the Miaga outbursts, degbe. things that just come, Be nous sometimes sommes earthquake, catans. sometimes Nous sommes catans, landslide, nous sommes sometimes catans. just erosion and flood will just come and destroy things. Eye And nu people ma will kata start all over vana again. eye Even many wo will lose their life. chakana Let's me pray wa that this gbe me time e ya me around, geron the to go Almighty hobu na pa God gbe will eye clear o all jona those le ko things no and pola give us ya bi peace ma in no our wa nations, in adezon our countries, eye le mi in po Africa, juko me in l'Africa le in UK US, in le China, US la and fisia that there fi will le be China peace in the land. nuti Let's fa fa ne pray wa that no God anyi will gba silence, katati will nuti fa fa ne wa no rebuke, mo and kata pa jim destroy mi atro awo nu every kata eye mi atro ado delight no in kata war. no The nu so company kata no of no amo spearmen, gbam those who carry spear here and Aye. there, and they have pleasure in shedding blood. They amo have pleasure in chona killing kakla and kakla naming yi others, call blonu them mo kata yi na insurgency, ekchu call them eye wo jijona o si wa no amo call wa them no mo gun wum runners, call eye them wo yo no whatever bo name. nuka Let's ama pray that wu lawo God kwakwa will nko stop bu the bu vo violence. lo si God, mi ato na He mo knows ma how ne to wa no do te it. de ke ba Let's call upon the asisi name ya of the kata Lord. Our ma on Lord to nya le begins to sike wa o pray nu and si ya ask the kata Lord eye as mi o mi people po of do do God se to mi do do it, gbeda and He ama ma will pa do ma o it. Because He eye ma on promised to He will do it. adezo la bena ye Remember pam what gbedo do happened yin with the sia violence taking ebe place
Recently in Chicago, somebody just woke up and took a gun and killed le a Chicago la teenager. mi konka America te kwa ento wu de via do me kwa mi bia ba mawo ne wa na menka mawo to ba na wa na ba yen to pa jitinya ne wa no titim la mo jimo aye afisia fila he kata mela mawo po nu sensia sinmo dana la me ga na ni jojo o ne wa agban am ntasese pe monu be mo vovo kata amasio kata be yu ano no glem le mo vovo ju eye wo wo de ka kple viviti pe nu sen la mi bia mo mo ne wa gban nu sensia kata eye nu ti fa ne wa no mi po jimo cause war, cause disunity, destabilize, and cause so many wicked things that happen and destroy the land. Let's pray that God Almighty will arrest them. ne wa anote nu mo kata ni na mi dogbara esi bia kata mi le te po ya mi le gbedom dara le disike siamchila mi bia mountain ne wa no pa for them mountain wa no son them la fisia fike le hia kata mela na ne kama ah mon ami o eye mau ponu sentola ano dom la fisia fi amasio kata titre mo po dodo ti mo po nyauti eye le yi siam esi mi po mau nya le dom la mau ne wa na manka mau ne wa duoji eye mau ne wa nyito e po nya la me mi na mi dogbara mau mo mi dogbara bena re pastor mi pastor sinenye disike o kata pa zimeno la na lia klota o trola je siklo nu kuno na wa adezon na le mau nya glom la eye wole nyao kakam la nu kuno na wa ajo eye mka amo kata nuso kata na wa detagu afisa fiski mi chovala mau ponu sene wa kashi eye de popo hoko na wa adezon mau na wa adezon le mi adomo le nu santuel eye la fisia fiski mi la le jugo kata mala afisa kata mi le eye afisa kata dodo ali eye mi le mi apa gbo sem le yo afisa fikela mau na wa adezon eye esi e po nyala de dom le tepo ya le tepo pa sia yimla mau na adezon eye ne wa no disciple nu kuno wom esi ma fama adogbeda zanya mela mawo ne wa na banka ne wa ne nusan gbogbo nusan amisisi la gbososoma eye ma fon ti kokko agbagbada ya maji eye ne wa zan le mo de sia de nji mi na mi adogbeda mi awonyi ma fo jukola eye mi am yo mawu eye mi abia ma fo afisa fiebe afisi kam ya fo juko ebe nye juko ayo nye nkole eye wa bobo do kwi wa dogbeda la ma de zon mi adogbeda ma na de zon kunu nusia nusi kuhisia mo choba lekebo dodua me afisa fiske mi le wom le la ma po nusa ne wa wodo e ne wa didi ne wa gbale kepo nusio kata le adika dema mo nuchu paklonyo no nusio kata gamate wo nusio kata mgoto mate wola ma de kanto ne wo nusia le yesu pen kwa jimi do gbale mi adogbera bezanya mela America ma ya fama o America ma ya fama ba le sike ova o afisa fisike ova juko kata mela ma ama ya fama e ma ko nso apotola gbo o ne mi adogbera mi abe mountain ne wa de zone mountain ne wa de zone ezanya la ma bo zan onye ejibe ya awodo ma pa misisi asogbo ma wa misisi ela afisa fi eye wa dudura mesia majila mi adogbera ba apotola yesu pon ko mi dak pena la banana nya do mole tepo ya mi dak pena la banana je nu kata goma ho mi cho mi kata de nkoma e mi le bia mo bana ba o mawo ne de amisi de wo vi wo dochola di mi bia ba wo ya jira no wa dudu de tepo ya le yesu pon koma esi mo ponya la de tumla ne wa geda mo esi mo ponya la de tumla mo bonu se ne wa didi e ya misi ne wa gbagba le yesu pon koma de la bana na wana mi ho amen. 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 Somebody give God a big amen. Amen. Akpena mawu. Welcome once again this good and wonderful evening to the power that never fails. God will touch you with His power in Jesus' mighty name. Good news for our youths and young professionals. I say good news. Can you clap? Give God a big clap, hand clap.
Tomorrow's 6:30 a.m. God is Étendu me que impacting là, our youth in Mawu their career and a des academies. gens. Le mia person au pas gbeme, le au pas gbeme. So we are inviting and Et also chola, challenging mie le others nous that kwem have amoka, youth mie le amoka in their takwem. household, Eye far and near in the globe, amesio kata le du kwa me kple du kwa ta ha. our Mia youths for kpa this mo program kata with our eye. Father in the Lord here tomorrow 6:30 in this Alpha location Mia gere do do me and all papa mia over the pastor. other centers online and in La our fiche various Afrique. connecting points. Amen. Amen. And I believe as we come Eye together, me God ko will se me bless si us mia in kata mia Jesus' va te name. pe ado jula Mawu ayira mi le Yesu penkome. The program continue Dodo tomorrow aga in yeji. the evening as well, Wo trome 5 p.m. But we Echa are wo coming trome at ha. 4 o'clock and by 4:30 we eye are mia here. va abo And wo to wo God tro will reach out gaton. and bless us in Eye Jesus' Mawu aga name. yira mi le agbososo me. This evening, Wo we tro have ya in the house some personalities that we want to nye introduce. jive mia so ado that we jana can continue with mia our pe program. amekpekpe ado We bubu believe me that ado as the eye mia Lord yi do reach do out aji. and touch us, Eye mia we ko will se never be be the Mawu same again. Here we akasi have- mia ti eye mi ma ajo abale sike mi ba o. Here we have among us the CAN Vice Chairman representing the Chairman, Reverend Philip Shehu. Amesi le mia You are welcome, pastor sir. Philip Shehu te kwa mia de wo zona o lo. With him is the CAN Secretary of Adamawa State, Reverend Victor Sajo. You are Adam welcome, sir. abudukua pe nu zimeno la gan. Also in the house, Allo agbale o we kata have pe zimeno la gan. our CAN representatives from Borno State, Reverend Joseph Dodabola, Borno State CAN Assistant Secretary. And we also have the PFM Secretary from Borno State, Reverend Simon Madu Ndribita. You are welcome, sir. Reverend also have Madu in the house Ndibita. Ne de wo zona ha. Pastor John A. Yakubu, Palace of God Christian Faith Ministry. You are welcome, sir. We also have in the house our representatives from Cameroon, Pastor, the coordinating overseer, Pastor Beno Pastor si ne Matingo, le Cameroun pour nous toi mo kata be de kata di kwa la pastor. Jacob, Evele mia Fondo domi de Justin, wo zona ha. Rikam Jean, Atanga Jacob, Mfonkae, Le pastor Larry kata si Efande, on je yo me and va Ono do doa me. Steve. Can you all welcome? Mie You are do welcome. wo zona mia kata. We will continue to welcome those who come Mie later gala if we have the time. ja dom na monsieur kata. Thank you. O God jemia bless yo you. me eye o va do We do have si the ame. choir administration from the Azomia nations. ase hadiji o to juko o kata me. In a world that is filled with so much division, so much strife, so much discord, we turn on our phones, it's there. We turn on our laptops, it's there. You listen Enya sine in la on the fisia news, fi it's there. eye It's mias everywhere. le gbede di kata Unity, enya which sia was la once fisia upon a kata. time a popular theme, it's no longer popular anymore. Eye But amenye in nu Psalm ga alo nu 133, sie in ne the nya mo Church of kata pe nya Christ, glomie the le o. psalmist says, "Behold, how good and pleasant it is when the brothers dwell in unity. Obena be It is like the precious oil on the beard, mi kwa le si o running nyo be down ju on the beard, novio on ne the wa beard of anoju Aaron, eye running ne down wa on the as collar of his robes. ma pe It nya is la like ma the pe dew de of Hermon, afi ma ye which ma di falls na ye on the pe mountains of ya Zion. yira o katan So, le dear friend, egbe on ya this second novio day of the global le ke velia crusade, le let's ma o once nya again kaka join our gan voices sia in le to kata unity me la mi in na be hearty mi ya praise. kata mi ya And let us a sing praises se to the mi ya great and di mighty kap King kap ho na Jesus, fe toa who sits at the right hand of God the Father. I eye introduce to si you songs mojima from the nations. ana mi as ha o kata le ju ko kata me. In the foothills of sorrow, looking up from the valley of fear, you can see doubt off in the distance, and you're about to lose heart right here. But don't ever give in, don't ever give up. God is with you, you'll overcome. The mountain will turn you as it gets make it over.
all the trials He's brought you through. And when His power gave you strength for the journey, the very hour you needed it to. So don't be discouraged, 'cause time after time, God's never failed you. So go out and climb. The mountain will tell you that you can't make it over. It will try to convince you that it's less too hard. Though you feel defeated, know that God keeps His promise. So you tell the mountain just how big your God is. Though you feel defeated, know that God keeps His promise. So you tell the mountain just how big your God is. So you tell the mountain just how big your God is. Just how big your This is your moment. The presence of the Lord is here. This is your moment. God is near. This is your moment. He's here to set you free. This is your moment. Your time for victory. This is your moment. This is your moment. The presence of the Lord is here. This is your moment. God is near. God is near. This is your moment. He's here to set you free. This is your moment. The time for victory. To heal your broken heart, He's here. To take away your pain, He's here. For everything you need, He's here. Oh, Jesus, Jesus is here. This is your moment. This is your moment. The presence of the Lord is here. This is your moment. God is near. God is near. This is your moment. This is your moment. He's here to set you free. This is your moment. Your time for victory. To heal your broken heart, He's here.
don't see how he could fall when all I have is a sling and a stone. They think I've gone insane, but I've built it anyway. Now we're in this boat, waiting for the rain. You are the God of miracles, you redefine impossible. There is no one like you. You are the God of history, champion of history. There is no one like you. God of miracles, God of miracles, God of miracles. I've never seen the light. Forever I've been blind until I felt the Maker touch my eyes. A few fish and loaves of bread can't feed 5,000 men until it meets the power of Jesus. You are the God of miracles, you redefine impossible. There is no one like you. You are the God of history, champion of history. There is no one like you. He's a miracle walking God. He's a miracle walking God. He's the Alpha. He's Omega. He's a miracle walking God. The darkness thought they've won when the crucified God's Son. They had no idea what they had done. Then the ground began to shake. The sun was rolled away. The King of Kings walked out of that grave. You are the God of miracles. You redefine impossible. There is no one like you. You are the God of history, champion of history. There is no one like you. He's the Alpha. He's Omega. He's a miracle walking God. He is the Alpha. He is Omega. He's a miracle walking God. God of miracles. Amen. He's a miracle working God. I say it's a miracle working God. We are going to listen to testimony, but before then, we are blessed with the wife of the Deputy Governor of Gombe State. You are welcome, ma'am. Yes. And the PFM Secretary of Adamawa State, Reverend Caleb Ezekiel, you are welcome. We have two testimonies. Yeah, so we Praise the Lord. My name is Elisha Yohana. Sunana Elisha Yohana. Ni dai Allah ya min alherinsa, taurin alherinsa. Shekara uku ina daure, magabci ya daure ni. Na yi ta bin asibiti. Nan Yola ma a FMC. Before Corona, an yi Corona ina Yola. Magabci da ya daure ni shekara uku yau. To sai na ji man of God zai shigo Yola. Sai na ce by faith bani da kuɗi amma Allah zai bani kuɗin zuwa Yola. Allah ya kawo ni. Bana iya tafiya. Wannan something paralyzed. Bana iya tafiya amma yau gashi zan iya tafiya. Wanda ya waye ni ya san Elisha ne mai tafiyan nan yau. Allah ya yi mishi alherinsa. Yanzu zan iya tafiya, zan iya gudu. Yanzu gashi zan yi guduwa. This is wonderful. Amen. Praise the Lord.
His name is Elisha Yohana from Elisha Adamawa State, Nigeria, West Africa. He had this problem. He started from Wicklow. The details he gave me, he started from Wicklow. Then in 2020, the first time the corona lockdown was declared, and then everybody went on lockdown. That was the time the problem started. So he stayed in the hospital. They have been managing the problem, but to no avail. Then later, the problem graduated from Wicklow to chronic spinal cord bone pain. From there, that choyi madia enanka enaba etu eye ba fove okata me gatele sozom eye dona afoawe epoton e metezono nyatakwa si azon yente azon eye wata puju choyi chosineva ye nukuna vame eye nenema ke wono chosineva ye wono megodome eye osi odogbeda mamle avo eye ode amlia titre an injection pain reliever. But yesterday there was no injection. Chala mamra ni gbalo o dona buine yesia yi bese gbogbo eye chosineva ya magado bi na gake azon atiazon wata puju nyanta mi kwa lesi wole ju kumoi ma o sine wona ya ma awona ha o tro ale yesu kon da se di bubu. Praise the Lord, everyone. Kafukafuna Mawu. That lily is too small for Jesus. Praise the Lord. Kafukafuna Mawu. Okay, so my name is Akosinesta. I'm from DLCF MAU chapter. I'm here to thank God for what He did in my life. I had abnormal chronic menstrual pain. I call it abnormal because it was when I came for school. Si me va pour tony si asinia nous si no nukodom nam eye me vana abalesi urulava ne eye never have a seko nyina nam eye bo nya nous si never na malegbe I don't take drugs cause nyemanu na chia atiki ado eye abuyo de nam never nema medola ikonji ma ba do abu hafi eye me no apeme eye enusi agaje gome eye ofunye plomi konji. So he was like he was so painful that I told him to give me sleeping drugs or just inject me. So I was admitted because of menstrual pain. Like it was so abnormal. I missed tests because of it, and I almost missed an exam just because of it. So I told me to go do pelvic scan, and my mom was like, "Oh yeah, let's go and do the pelvic scan." I was like, "No," since the Crusade was just at the corner. So during the Ikorodu le Ikorodu takpekpe amalo Dutoƒo Mawu nya kakamea maunya no dom eye pastor gbogbo na mia acho aside afisio vebea no mia semno macho aside ara nyangome eye cho eyi majiva seregbea nye asido anya le bavam abale si urula vamene eye bevese cha ogun na mena nyemega duesia onyemega wesa kake azo matia onu mo katan eye nu katan le ji cycle crisis, and He will do so for you. Now let's have a testimony. We have great power that we're seeing just as we see at the Alpha location. We also see it happening online. Let's take you right now to Cross River State, Calabar. This testimony, we're broadcasting live. Praise the Lord. My name is Helen Ethium. I'm here to testify to the glory of the Almighty God. Last week, I traveled to EÚEGBE. On my way back, I had a very serious pain on my right side of my leg. The pain was so severe that I could not walk. I could not do anything. I could not sit down. I was so afraid. I said, God,
eye me no avi fam eye me to no ma oh de ma chuya Yehowa nu kanye sia o vi eye nkeke alo yauda gbe si me fondi me eye me yi kondia tafa si me yi asima amere kpe me na me takpe de agbeto ha me takpe de wo ebe nyahamava eye asime ya fima eye ma fa me no gbedomda eye ogro na be nyahama no anyi le megodo me la fima eye nya fwa gale venye ma le gbo ni matem a ado aseji o aye metono mawu happy ne mawanya oh no kata evo ebe esinye hama ntomo no tere te kwa me kwa matiazon abalesi matiazon matem asi juha nyamaga le besi sade kesem o machobu bokata na mia mawu o mawa kpe na ode alesi na yodom alesi na tukam le Yesu Christ.com. And that's the power of God. Eye esianya mawo nusa sima dana o miatro ai afisi ole takwa wa mlia kafu na mawu. We have the Alpha location choir. Yes. You are welcome. Mias haji hao azon todo no povo. understand that it is possible that you came here tonight weary, you came here tonight worn out, you came here tonight tired, and maybe even depressed. You are tired of life and you just want to give up. I'm here to remind and to announce to you that Jesus is here tonight. Hallelujah. And he's here with the power that never fails, the power that is stronger than cancer, that is stronger than fibroid, that is stronger than any kind of disease. And you are receiving yours tonight, healing in the name of Jesus. You are receiving your deliverance tonight in the name of Jesus. You are receiving your breakthrough tonight in the name of Jesus.
See, there is only one name. There is only one name with power to save. With power to save. There is only one name. There is only one name. With power. With power to save. There is only one name. That's named Jesus. With power. With power to save. See, our God is all powerful. He reigns forevermore. Forevermore. Our God is all powerful. He reigns forevermore. He reigns forevermore. Every knee will bow down. Every tongue will confess that Jesus, Jesus, you are Lord. Every knee will bow down tonight. Every tongue will confess that Jesus, Jesus, you are Lord. See, our God is all powerful. He reigns forever, ever, ever, evermore. Forevermore. Forever, forever. Our God is all powerful. He reigns forever and ever. So whatever it is you are trusting God for tonight, only believe it's coming your way in the name of Jesus. Atmosphere is shifting, chains are breaking here tonight. Atmosphere shifts, chains be broken, break out. Holy Spirit, come now. Heaven open. Oh, heaven open. Atmosphere shifts now. Chains be broken. Break out. Holy Spirit, come now. Heaven open. Heaven open. Atmosphere shifts now, 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 now. Chains be broken. Holy Spirit, come now. Heaven open. Heaven open. Atmosphere shifts now. Chains be broken. Break out. Holy Spirit, come now. Heaven open. Heaven open. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome
thank God for this second day of the Global Crusade with Kumuyi, with the theme, the power that never fails. In Matthew chapter 28, the latter part of verse 18 tells us that Jesus said, all power in heaven and on earth have been given unto him. All power. And you know, he's here tonight, he's right here to demonstrate that power in your life. As his empowered minister, Pastor Dr W.F coming your way. Elabena magajo elabena emore anyade anye ohato gake hafi wa vala jijo nyena makpe mia novi mia fofo bofisi aklomi le moba forte mia hamia akho difo nous saint nyaul to dipo. Global Crusade, our second night, and we're so blessed to be able to celebrate this theme, the power that never fails. Amen. Amen. I want to say a thank you to Pastor Dr W.F Kumuyi for his generous welcome for me to come and lead you in worship. Are you ready to celebrate tonight? Let's all stand up together and let's worship our God. Let's say, this is a day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is a day that the Lord has made. Oh, I will rejoice and celebrate. Say with me again, this is a day. This is a day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. We say that this is a day that the Lord has made. Oh, I will rejoice and celebrate. 'Cause he goes before me and he walks beside me, yes he does. And he lives within me, he's the lover of my soul. Oh, he's my defender. Oh, he's my provider, yes he is. Oh, his overflowing mercies are brand new every day. Let's go up a little. Hey, yes, and this is a day that the Lord has made. Oh, I will rejoice and celebrate. This is a day that the Lord has made. Oh, I will rejoice and celebrate. 'Cause he goes before me and he walks beside me every day. Oh, he lives within me, he's the lover of my soul. Yes, he is. He's my defender, and he's my provider, and his overflowing mercies are brand new every day. This is the day we say, this is a day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is a day that the Lord has made. Oh, I will rejoice and celebrate. I will rejoice and celebrate. Yeah. Oh, I will rejoice and celebrate. Amen. We celebrate the amazing goodness of God this Friday night. Amen. Let's bless your nations around the world.
People, as you're watching all over the world, say this with me. Let your blessings pour on this nation, Lord. Let it rain. Yeah, say that. Let your blessings pour on this nation, Lord. Let it rain. As we sing your praises, bless this nation, let it rain. Hear your people praying, send your blessings, let it rain, yeah. Oh, let it rain, yeah. We are salt and light, shining bright in the darkness of night. And by the love of God, we proclaim His liberty. Yes, we do. We're ambassadors of grace, and in His name we bless this place. Lord, let your will be done. Let your kingdom come, Lord, let it rain. Yeah, Lord, let it rain. Say it with me. Oh, let your blessings pour on the city, Lord. Oh, let it rain. Yeah, yeah, we say, oh, let your blessings pour on the city, Lord. Now let it rain. As we sing your praises, bless this city, Lord, let it rain. And hear your people praying, send your blessing, Lord. Yeah, let it rain. Lord, let it rain. Oh, let it rain. Let it rain, Lord Jesus. Let the power of our praise tonight fill this nation and our cities, Lord, with your presence, with your blessing, with your goodness, Father. Anytime we come together in a gathering like this, there's going to be people who are full of fear and concerned. But we are here to sing and to praise this Friday night, and to let all of our cares and our worries go, because Jesus cares for us. The Bible says, if God is for us, who can be against us? Amen. Little song, it's very simple, it goes like this. He cares so much for me. Why should I worry? He cares and watches over me. I put my mind at ease, for God is my strength and my victory, and He gives His angels charge over me. And I hear His Spirit whispering, teaching me, reminding me, yeah, He cares, and so gently leads, providing all my needs. Oh, He cares. Jesus cares. There's no shelter stronger than my King, the great I am. For if Almighty God goes before me, paving the way of my destiny, surrounding my heart in His victory, embracing me,
He cares, yeah. Yes, he does. Casting all your cares on him tonight. Hey, Jesus is watching over us tonight. We rest in his arms. For God is my strength and my victory, and he gives his angels charge over me, and I hear his spirit whispering, teaching me, reminding me, he cares. He cares. Jesus cares. Tonight, cast all your cares on him. He cares for you. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Speak his name. Let's say, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, my Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, we say, and when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all, yes you are. Jesus, Lamb of God, Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name, my Jesus, you're the Lamb of God. Worthy is your name. Let's say it again. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God. Worthy is your name, my Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Worthy is your name. One last time, we declare it. Worthy is your name. Lord, this evening we declare there is no one as good and kind and perfect as you are. Father, we declare that you are the caretaker. You take all of our cares. And tonight we worship you because you have lifted our burdens from us. Amen, church. Amen. Put your hands together for Jesus. Your hands together for Jesus. Amen. Amen. Oh, we
we are so happy and and fortunate that these things are happening in our time. Bena nusia togbo le jo le miape hwenu echo ivaya nye no tepea ye ameade yike nkubana ano nkeke pebla vesoma nkubana mekata ejo echo ivayi eye nye va ameade zade audi dase ameade yike ekplibo eye matem azwazonyo matem achitre awona de keledo kusio kake echo ivai de kape kwa mede globe echo ivai echitre eye menyibe chitre de koyolo voa ezwazonli eye goha epuju eye goha eva e odi dase e opuju le miape nkume eye esia ole jole miape hunu nyanto miape nkole bom blobena de yaira to menye bena mele toji fifi yaira to menye bena mele senya ya le nyanu ikentia maupe amema tututu maupe ameike mausi amina ike mauza sa wodoyo kata eye amodi dase ye nyanto mi po and there are many of them efe pe ko ma mi po vo agedegede o ga koto eye egbe ya dase didu aga jide jile fiesi can you join me to na tema wo de ka ba plem ne ma pe Dr W.F Pasteur W.F Kumuyi ameido jiseke o. Praise the Lord. Kafu na Mawu. If you're expecting multiple miracles, I said praise the Lord. Miracle of salvation tonight. Miracle of healing tonight. A miracle of deliverance tonight. And you will be the partaker in Jesus' name. Let's pray together. Father, we thank you and bless your name. How great you are. Mighty, powerful, omnipotent, Dieu, all things. Lord, bless everyone without exception. Beyond Soheo, Chichio, Ameyo, Amesiame, Ameyo, Kata, Lefiabupe Agodoa, Apeto, Baklo, Lon Tohela, Blonewa, Kedesiabupelame, Ameyo, Lefiabupe Vokoa, Nabewa, Likeleme, Naira, Amesiame, Egbea, Ameyo, Le Toji, Ameyo, Le Tepevo, Ameyo, Le Chichipe, Ameyo, Le Hikiame Kodo, O Yaira, La Bosso. Thank you, Lord, because we know you have answered. In Jesus' name we pray. Your amen is good tonight. Amen. I love it. Amen. You can sit down now in the blessing of the Lord. What we're talking about, and we're here because of the power that never fails, connected with that power that never fails, is the grace, the grace that never fails, the name that never fails. When you think about what we have, that Christ, the power never fails. The promise never fails. The name never fails. And the grace of God available for you, available for everyone. That grace will not dry in your life. Tonight, I'm talking to you on the supernatural possibilities of God's amazing grace, possibilities. Supernatural possibilities of God's amazing grace. Look at Acts chapter 4. Our reading from verse 12. It says neither salvation in any other, for there is none other name
eye menye ame bubu aɖeke me xɔxɔ la le o elabena nukɔ bubu aɖeke me le dziƒo ate si wona amegbetɔwo le esime be wole be míakpɔ xɔxɔ la le o xɔxɔ míkpɔ nyati xɔxɔ enye nyati dɔwɔnya ɖe ebe nava Mawu gbɔ eye Mawu nava amegbetɔ gbɔ eye Mawu eye enye dɔ yi ke Mawu wɔna Mawu ɖena mi eye egblɔ be etsɔ xɔxɔ sɔ na mi etsɔ ɖeɖekpɔkpɔ sɔ na mi eye xɔxɔa yenye enugã enye nyati ɖe yi ke nu geɖewo le eme ɖeɖekpɔkpɔa ele abe ati aɖe yi ke alɔsue vovovowo le eti eye kutsetse vovovowo le edzi eye esi wogblɔ bena menye ame bubu aɖeke me xɔxɔ la lo xɔxɔa ele ekɔla vovovo le si eye edeto eye wòkɔkɔ eye xɔxɔ sia tso dzidzime yi ɖe dzidzime me xɔxɔ sia tso dukɔ ɖe me yi ɖe dukɔ bubu me eye xɔxɔ ma tso ŋutsu ɖe dzi alo ame aɖe dzi yi ɖe ame bubu dzi eye xɔxɔ la mele ame bubu aɖeke mo le xɔxɔ ma me la nuvɔ ƒe tsɔtsɔke le eme le xɔxɔ ma mea dɔyɔyɔ alo naɖo tso kluvi nyenye me míenɔ kluvi nyenye me ta eye míenɔ kluvi nyenye ƒe aƒetɔa ƒe ŋusẽ te eye ne míekpɔ xɔxɔ ma me la dɔyɔyɔ le eme míedze dɔ ta eye ɖeɖekpɔkpɔ ele gblɔ be menye ame bubu aɖeke me menye be ame bubu aɖeke me ye tsɔtsɔke la le o eye gaɖeɖe alo vovokpɔkpɔ mele nukɔ bubu aɖeke me dɔyɔyɔ alo dzidzɔkpɔkpɔ mele nukɔ bubu aɖeke me o elabena wometsɔ nukɔ bubu aɖeke mele le anyigba te nukɔ bubu aɖeke mele dziƒo ate si wona amegbetɔwo le esime be wole be woakpɔ amegbetɔwo katã yivo lo alo Afrikatɔwo ye lo alo China enu gblɔm melia ɖe amegbetɔwo le du ɖe kpekpe me xɔxɔa mele ame aɖeke me vovokpɔkpɔ mele afi bubu aɖeke o eye gaɖeɖe mele afi bubu o mele nukɔ bubu aɖeke me le teƒe aɖeke o yi ke me wole be míato akpɔ xɔxɔ yi ke me wole be míato míakpɔ dɔyɔyɔ yi ke me wole be míato míakpɔ ɖeɖekpɔkpɔ bena míakpɔ vovo bena míato eme ne míakpɔ gaɖeɖo enu yi míehiã yenye ɖeɖekpɔkpɔ fifi la ɖeɖekpɔkpɔ le agbe me ɖeɖekpɔkpɔ esime míege ɖe dziƒo fiaɖuƒe la me elabena eye menye ame bubu aɖeke me xɔxɔ la le o xɔxɔ blibo ɖeɖekpɔkpɔ yi ke le blibo ɖeɖekpɔkpɔ amlimatɔ dziƒo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ dziƒo aɖeame ɖeɖekpɔkpɔ mele nukɔ bubu aɖeke me o elabena nukɔ bubu aɖeke mele dziƒoa te si wona amegbetɔwo le esime be wole be míakpɔ xɔxɔ la le o nukɔ ma wotsɔe na wo egbe ɖeɖekpɔkpɔ gbɔna na wo egbe ɖeɖekpɔkpɔ na wo gbɔgbɔ ɖeɖekpɔkpɔ na wo luʋɔ xɔxɔ na wo ŋutilã xɔxɔ na wo fifila xɔxɔ le agbewo me eye xɔxɔ ma awɔe be nage ɖe mavɔmavɔ ƒe agbea me mina míakpɔ eta ebe ŋusẽ eye wòdo asiwo dzi eye wòde wo tsitretsitsi ƒe ŋusẽa Yesu Kristo ƒe tsitretsitsi ƒe ŋusẽa ehe amenuveve yi ke medona kponu amenuvevea ele sra le teƒe sia teƒe eye ade gbɔ o eye wòde nye hã gbɔ nye eye edena ame sia ame gbɔ eye amenuveve nu sia nu yi ke mɔ ƒe amenuveve wɔna awɔe na fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me
Mawu pe amen veve ike me dona kponu gbere o. Nu se ike me dona kponu gbere o. Nu ko ike me dona kponu gbere o. Mawu pe amen veve ano katanji. Amen veve ano katanji. Mebe amen veve ano katanji. Wakafu mawu elabena otanele wo katan dome. Eya ike miele gbore enye amesi ameto edanye nele egodoyo nele emeyo eya imie gbona mikata miatoye eye ere ike klena na mikata ye nele la fi alo nele la fi kemeda ere klena na amesi ame mopa menveve ike wotona mia mimehena fele eta o abe ale ke ere klena eye mimehena fele eta wa maupe amenveve amenveve ganto amlima pa amenveve maupe amenveve ikeme dena medeke de vovo amenveve ma evana amesiame amenveve gan pa wokatanji fiensia nutete amlima to ike maupe amenveve awona enuton yemila gbo enugbanto a yenye de popo gan to Mawu pe amen veve sogbo laji eye evelia enu kpokpo nyue alo nu se nyue to mawu pe amen veve laji eye evinyenye amen veve to mawu pe amen veve kakadoji to laji gbantoa yenye amen veve pa gbososo evelia amen veve ike kakadeji leji eye dede kpokpo ganto to mawu pe amen veve sogbo laji minane mi akpo Timoto pe agbale gbanto tagban makle pupu Timoto pe agbale gbanto tagban pupu wi etonlia egblobenam ame enye ebe nye amesi nye busu nya glonla Paul Saul ya ike mawu true etrosu Paul Saul ikepe jojo me mawu true yo trosu Paul enyi Saul san eye le vivi agbe ape vivi chipe akpaji san eye wo va eva agbe ape kekle petepe eye ele globe de matema gblena mia nui mopa menveve awonama amenveve pe agbososo anu ike owonama ebe mawu pe amenveve a o matem ajiji mawu pe amenveve a otuenam eye amenveve a esogbo nam alegbegbe ike memegede me ebe mawu pe amenveve a nenyibe obe maupe amenveve a enye amesiameto ebe mikpo maupe amenveve a sedope melesi o maupe amenveve a mevona o maupe amenveve a metiana meme o mekpona menkumo ebe maupe amenveve a o matem ajiji esogbo le esi o sogbota ebe denugle tonu tinye bena nenyibe nye maupe amenveve a te swasi la egon be otan atema swasi o mele nu pom na me adele toji la mebe egbe a me kafi ne cho me kanu ne wokpo vayo me ka ale yike ne cho doko so de me yo do ma hi asiwo afo wonu ti la kata me podi eye abosam atem ato asi we ajiwa bena adampe jojo me adampe nu wona le we ajiwo voi ebe amenveve va dona o o amenveve va dona o eva dona nta eva dona mi adometo de siade globe amenveve we son globe ma o pa amenveve jana o ne do jana ma o pa amenveve ala agbome de popo aswasi o ebe nye sinye nye amesi nye busu nya gbon la kple yomechi la kple vlodo la tan ke wo po nubla nui nam amedekape kweli ma bu fun e o enye busu nya gbon la enye yomechi la eleti amenyo yome
eye Mawu ƒe ame yiko ame yo matem awɔ nu yoa enye ame dzula eye enye enye afɔkunu na amegbetɔ ƒomea eye enye afɔkunu egble na nu le amewo ŋuti eye ewu na amewo eye etitre ɖe Yudatɔwo axɔsetɔwo ŋuti eye etitre ɖe trɔ̃subɔla yiwo trɔ dzime etitre ɖe ame sia ame ŋuti va egblɔ bena kpɔe ɖa ebe gake la ebe ke ewe ya nenɔ emɔ miesusu bena woabu fɔm miesusu bena de woadrɔ ʋɔnu miesusu bena de woagbe nye ƒe nyagbɔ miesusu be nye makpɔ dzidzɔ nye makpɔ dziƒo ƒe mɔkpɔkpɔ gake egblɔ bena ke me wokpɔ nublanui nam elabena mewɔe le nu manyamanya me. Mina miakpɔ kpukpuwi enelia egblɔ bena ke miaƒetɔ ƒe amenuveve sɔgbɔ geɖe ŋutɔ le xɔseme kple lɔlɔ̃me miaƒe Mawu ƒe amenuveve sɔgbɔ geɖe ŋutɔ amenuvevea leke maɖe ŋutia gɔme na mi nu gblɔm wolea yenye be ekeke abe atsiaƒu ene eye wòɖe to abe atsiaƒu ene eye nenye be ne ge ɖe atsiaƒu ma mea atsɔ dzi o eye Mawu ƒe amenuvevea esɔgbɔ eye wòkeke wòɖe to ale gbegbe eye wògblɔ be nenye be ne sɔ ɖeko ƒo ɖe Mawu ƒe amenuvevea mea amenuvevea atsɔ dzi o eye amenuvevea ale tsi na o aklɔ nu tsi o keŋkeŋ enu yiwo ne wɔ kpɔ amenuvevea aklɔe ɖa le nu tsi o mexɔ se be nàgblɔ amen. Ebe miaƒe aƒetɔa ƒe amenuvevea esɔgbɔ geɖe nam azɔ Paulo ne le gblɔ be esɔgbɔ ɖe mesua Paulo be awo ele be magasɔ nyatsi ɖe sɔ kpe ɖe ŋuti ebe esɔgbɔ geɖe ŋutɔ le xɔse kple lɔlɔ̃me si le Kristo Yesu me la me mina miakpɔ kpukpuwi atɔ̃lia nyateƒe nya wònye eye wòdze be woaxɔe kem ebe nyateƒe nya wònye nyateƒe nya ye wònye ne Yudatɔwo ƒe nuŋlɔlawo ne be wogblɔ nya ya eye wogblɔ be eya nyateƒe nya ye wònyea ye gɔme nye bena enye enya gbɔgblɔ yi ke ele abe susu aɖe yi ke ame sia me nye bena eya ya la ele teƒe eye natem atsɔe yi teƒe ɖe kpekpe fa natem agblɔe le amegbetɔ hasoso ɖe kpekpe gbɔ fa natem agblɔe le afi sia afi enye enya yi ke le teƒe eye ame sia ame atem aɖo kpe dzi nɔ bena ema ya ŋtsame nye be nyateƒe ye ame sia ame ke se zi gbãtɔa agblɔ be nyama ya nyateƒe wònye ame sia ame ke ade ŋgble tso ŋuti eye wòazẽ ɖe ɖokui ŋutia agblɔ be esia ya menye be nyateƒe nya ye wònye eye gɔ hã dɔlawo woɖo kpe dzi bena esia nyateƒe nya ye wònye enye nyateƒe nya eye wòdze bena woaxɔe keŋ bena enu yi ke dze be woaxɔa ye gblɔm mele na wo enu yi ke dze be woasia ye gblɔm mele na wo bena Yesu Kristo va xexea me nu vɔ̃ wɔlawo ɖe ge Yesu Kristo Yesu va xexea me nu vɔ̃ wɔlawo ɖe ge Kristo Yesu va xexea me eva miaƒe xexea me eye wòge ɖe xexewɔa me Yesu ge ɖe kɔtawɔa me Yesu ge ɖe miaƒe nutoa me eye Yesu dzi be yeawɔ nu ɖeka pɛ ko enu wòdzi be yeawɔ be wòaɖe nu vɔ̃ wɔlawo ɖo ŋku edzi nyati aɖe ame eye be eva xɔ na amea aɖe amea egɔme be ne trɔ amea ƒe agbe le ɖe amea egɔme bena le tu ka amea ne de le gba kɔsɔkɔsɔwo le na vovo amea eye ne wɔ amea ezu ame yeye nyɔnu yeye ŋutsu yeye Yesu Kristo eva xexea me bena wòaɖe nu vɔ̃ lawo
eye wo gblɔ be ame siwo dome menye gãtɔ le ebe nu vɔ̃ lɔ katã le xexea me no ƒotewo katã eye nyame va doa ebe nu vɔ̃ lɔ katã la gblɔ wo ya va yi ŋkɔ nyaba aƒetɔe nenye wo ya va nɔ ŋkɔ ebe nu vɔ̃ la gbãtɔ ye nyame nye ebe busu nyagblɔla gbãtɔ ye menye yometi la gbãtɔ ye menye amedzula ame yometi la gãtɔ ye menye na nu vɔ̃ lawo kple Yudatɔwo fiesi ya meka nu yi ke ne wɔ o lo Yesu aɖe o sia Yesu atsɔe ke o Yesu aɖe o le numa me Yesu atrɔ agbe o mina miakpɔ kpukpuwi adelia le kpukpuwi adelia ke esia ŋuti wokpɔ nublanui nam bena Yesu Kristo na de yepe dzigbɔɖi ble wokpɔ nublanui nam nyati veɖe le medzi ma de gɔme na mi ebe ne ŋutɔ ne le ʋli ne le dzagbagba le ɖokuiwo si eye ne le ʋuɔ le ɖokuiwo si eye ne va yi ɖo ɖoƒe ɖe ɖe ne va yi ɖo teƒe ma na gblɔ bena o me dzagbagba o me srɔ̃ nu eye me nɔ zã dzi me do vevie eye me hlɔ̃ ale gbegbe me wɔ tɔnye si nua mikpɔ nu yi ke sɔ si nye azɔa me nyɔ nam me de teƒe nya esɔ asi nye menyi be wo agbagba dzedze yo lo menyi be wo hɔhlɔ̃ yo lo menyi be ɖeko wo ya na do asi ɖa eye nu yiwo katã ne hiã la atsɔe na wo eye ne ne do asi ɖa wotsɔe na wo magblɔ be mewɔe nye ŋutɔ me hlɔ̃ me dzagbagba awo menyi be nenema yo wotsɔe na wo ye menyi be ɖe wo ŋutɔ woe de teƒe ma lo voa wotsɔe na wo ɖeɖekpɔkpɔ ɖe wo ŋutɔ mate ma wɔ dɔ axɔe wo lo ɖeɖekpɔkpɔa ekɔkɔ ale gbegbe egoglo ekeke ale gbegbe voa wo ŋutɔ mate ma wɔ le ɖokuiwo si asɔ asi o ɖeko nava abe nubiala ene eye nado wo asi gbɔlɔa ɖo ɖa nado xɔseƒe asi ɖo ɖa eye nagblɔ bena ɖe mexɔe esɔ asi nye ame yiwo le agbagba dzem le ɖokui si ame yiwo le hlɔ̃ ame yiwo le zã woƒe nu sia mate asu wo si gbe ɖo elabena wo ŋutɔ le dzagbagba bena yewoa de afi ma vɔ womete ma de o vɔ gake la naɖeke mele asi nye me o metsɔ naɖeke ɖe asi vɔ asi gbalo ye me va atiso galate eye esɔ asi nye eye Paul gblɔ bena ke esia ŋuti wokpɔ nublanui nam bena Yesu Kristo na de yeƒe dzigbɔɖi blewu katã afia le menye gbã Yesu Kristo na de yeƒe dzigbɔɖi blewu katã afia le menye gbã nukpa ame yiwo wɔ nu vɔ̃ hama metso dziƒo va gbana wo zirika mikpa ame aɖewo li wola gblɔ bena o míɔ mi nɔ nu vɔ̃ wɔm mi nɔ nu gbegblẽ wɔm awɔ le afi ya va wɔ le afi ya tsã va wɔ le afi ya ye mi le kpɔ mɔ bena ɖe Mawu ma la sɔ yeƒe hama azi asi nye dzi awu ma Mawu mele nenema o Mawu mele nenema o Mawu yeƒe dzigbɔɖi blewu ele nɔ te kpɔ ye ele nɔ te kpɔ kaka va na fiesi ya eye Mawu do dzi blewu bena enu yiwo katã ne wɔ kpɔ ɖe ebena ɖe ebe nu meti kɔ na yo ya yele lala kpɔ kokoko yele kpɔ mɔ na wo eye egbɔ dziɖi blewu na wo egbɔ dziɖi blewu bena ɖe ebe yatrɔ wo agbe eye yatsɔe ake wo eye ne tsi kɔ na wo vɔ na gblɔ be aƒetɔ mɔ ya nu gbegblẽ wɔwɔ ya tsi kɔ nam medzi be natsɔe ake elabena Mawu gbɔ dziɖi blewu eƒe dzigbɔɖi blewu katã afia le menye gbã bena wòanye kpɔɖenu na ame siwo katã le edzi xɔ ge ase esia nye mɔnukpɔkpɔ nɔ le fiesi ya le vava ge gblɔ be meva eye Mawu ƒe amenuveve ade gbɔ le afi ma fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me mina miakpɔ dɔwɔwɔwo dɔwɔwɔ 15 kpukpui ɖeke medzi be nawɔ naɖe le afi ma gake míexɔe se
mie kwesi bena to miapeto Yesu Kristo ke bom to apeto Yesu pe amen veve ke me dona kponu abenu sen ke me dona kponu afi ya Petro eno nu pom ebe miao ya mie kwesi bena to apeto Yesu pe amen veve mela mie kwesi bena mi akpo hoho abewa maoke ene mi yudato hoho ike sumiasia asutron subola o chansi etima ike le srale de tepe sia tepe Afrika to ononatia Asia to cha ononatima America to ha ononatima ablochi to o cha watem anochi amesiame menye bena na segome na bena mieza pompi ike kuna siya to tepe kaka vana miagbo nenyibe etia enu ika mo wona me podi chiawa enu ya mo sopuna gbede tia me nebe tia me podi cho josope wa etia ele kokwere ato pompia me kaka ava adi konami nenema ke maupe amenveve ekeke abe achapuene wo deto abe puchochuene amenveve ma ele gbesoso kaka vana esimeye amegbeto ocho wo pe susu sodoma ope amenveve maji o de wonto pe angomesese so dare wo dasi wonto pe sese lame so dare wo no jide mo pe amenveve aji amero susu bena yo ahefele tae bena o leke watima ve ho amenveve agbanjo ne mo bena odo la ahefele ta anana de leta vo mo pe amenveve a masona de keso perencho maso amegbeto penu bledede perencho mopa menveve ma ye gbona na le fiensia eleyina yudato eleyina transubolao eleyina amegbeto pomea ameyo docho Abraham mezirika alo ameyo ocha wole egobubu mele Abraham pe pomea pe akadi wo katan wa kpodede to mope amenveve ame ne mie kwesi to apeto Yesu pe amenveve amela mi akpo dede abe wa maoke ene fiensi ya hoho vado na o fiensi ya gadede vado fiensi ya vovo popo vado fiensi ya gadede vado amenveve ape agbososo Togo me aswasi olo mebe Togo me aswasi o ewele tojia Togo me aswasi o mopa menveve pe agbososo me kafi kenelo me kafi ke nu kene wopo mopa menveve ma achoji o amenveve ade o amenveve atweke o amenveve atuka o brobe nye amenveve atukam me gajagba le doki osi olo de kona do asida mawu atwe na fa minami akpo enu velia yenye enu popo nwe nu se nwe aswasi oto mawu pe amenu veve adi maupa menveve egomebeda lele po nade nebe o leke nu ya atem avamo enu ya ewo moyana enu ya elilimdo nyeme jibe mazanya timo yado ya amadia enu awo moyaneta egbona be enua ewo moyane enye jijo pe nyade enu igblamo le benare ewo moyanai amenveve awon dan dondele agbome jipo awude jio na gble enya la mokata dome eya wo moya eya edanu na me ndandonu wonto ma buide do ku onti olo wonto na glo nyeme susu igo han lo nyeme su benare atwekemo mebe leke watema well awo moya now mawu atwekeo onto nele susu be apeli kawa ma matema tweke yao go ha pastor le church omea aglobe ya loloye
eye malo amesiame voya ne nye amevlu ale gbegbeta ebe yo amogbe o eye elabena wo kpobe negoya ne ga dejiji pele nu vlu wo wame eye amegbeto nu tu alo nyonu atema pe kaka be ya matema tu eko vo mawu ya atu eko moko sebe na agbo amen gande enu ike church alo hamea alo amegbeto agbo yo matema atu eko awo moya na obena mawu atu eko le fiensia go ha chochoke ya ike amegbeto choke na nebe amegbeto choke wa enu iko to na mebe yo ne le kuku de malo yo lebe yeseveve alo yo vo na deli o matema ga na onuse o matema na onuse bena maga ya va wonu mako o matema anotele mi gba ple tete po adon bena tete po mama ga va di oko zigbato mawu pe amenu ve avana gba ple nuse mon pe amen ve vana gba ple gomesese nyeto mon pe amen ve vana gba ple nuse bena amen ve aswasio nuse aswasio bena mawu pe lonlon yike me dona kponu agere agbome le agbomea mawu pe nusia ma dokponu mawu pa menu ve ma dokponu eye mawu ana onu popo nyeto mawu avunku na nuku agbanto eye nuse nyeto agede laome neyi be ne gbojo san eye gbojo le lamno ne plibo dare a nuse agede laome le fiensia eye cho fiensia dia na chitre eye na zoazon le Yesu pe nkome nu popo nye ple nuse nye to mawu pe amenu ve ke wona moya nuome minami akpo Marko tawo mahlito kpukui tawo kpukui blanevo adelia ovado Yeriko eye wova Yeriko eye esi wodogo to Yeriko ple yepe nusron la o ple ameha gan la Bartimeu Timeovi sinye nubiala nuku agbantola bobono anyide moto Pukui blanevo andrelia kwera kwe le pukui blanevo andrelia me eye esi wo sebena Yesu Nazareth tola ela esi wo sebe Yesu Nazareth tola ela mekenye Yesu Nazareth to mauvi la yenye hihia pe de la ameimegbe na me adeke gbede que sino toya nusen toya bubume oya amesiame ike ko Yesu Kristo dise Yesu me kpona me de Amerike devo mile nu pomcho amenu vela nu blanu kpola ganto ike hena donti vanana amesiame la nyigba ya ji yepe nyagbomo ole nami eye Yesu ma me de na mela memo me tiana me kpona menkumo ame adeke mele abe Yesu ene choke he abe gomejeje kaka vana egbe ame adeke mele abe Yesu ene o esebe Yesu ye vaina eye wo dogli dodo eye wo dogli globera Yesu David villa bo nyenu blanui no temaga don kunya yati na oke nyachi ve nu blanui popo gbakple jena nemyele nu pomcho suku dedentia me de suku nebe mi ponu po chokudo bubu menti be nu la tio be na nu tete la sio nu ma melesio jena de kemelesio nebe mi le nu pomcho e kachata pakple amoye po ame ala gbobe o me jesi ame aleke me jesi bubu me ameleke ame pepe aleke la signe ame yanye bubu me de la signe le juga menam ame na ameleke melesi nenemo jena de kemelesio eye lefi Yesu Kristo edito jipo eye egame hena Yesu
eye keke amenuo me wɔna na ɖeke na Yesu elabe eye wɔ keke agodo ame ke wɔ keke agodo are ekpe kake de la fi va dina de nea eye le emantia na ɖeke me li ke wɔ na tsɔva be Yesu kpɔmda me sɔ nu ya va be ma sɔ kotoku wo ya kotoku ma me wɔna ɖeke na Yesu abena ye kpɔ $, alo nka nu ma ɖeke me wɔna ɖeke na Yesu me ɖe ne do li gblɔ be nublanui kpɔkpɔ eye nu ma tutu asɔ asiwo le fiesi ya me be dzena yo lo va nublanui kpɔkpɔ ye eye aƒetɔa ƒe nublanui kpɔkpɔ tso mavɔme ɖe mavɔme nublanui kpɔkpɔ ma gbɔna agbo me eye ne le nu anyi le kaka aƒea me ɖa le be onyea tsɔtsi de la si nye tsɔtsi tɔ menye nyea o de si ta nam eye o me xɔ confirmation eye me xɔ communion me yi ɖe Yerusalem me ve nɔ Yordan me tsi vi ɖe eye me wɔ esia kple keme eye gɔ hã o nam woma be me yi be nya ma gblɔ mi lo ema wo ya le nu ƒom so dzena ŋutie dzena ne le va Yesu gbɔ de enu natem abia abe apostol Paul enea enye apostolo garo va me ponu tso dzena ŋuti o me ponu tso ye ŋutɔ ƒe agbagba dzedze ŋuti o va nublanui kpɔkpɔ Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ ade gbɔ le afi ke ne le nublanui kpɔkpɔ akpɔ adi o akasi ŋuti o ame nublanui kpɔkpɔ ade ga o ebe Yesu o David vila kpɔ nye nublanui kpɔ kpukui blanevɔ enyilia kpukui blanevɔ enyilia eye ame geɖewo blu ɖe ta bena wòazi ɖoɖoe mikpɔ ele gblɔ be ame aɖewo li ɖe wo ŋutɔwo la ŋutifafa mele wo si o womedzi be ame ɖe tsã ne kpɔ ŋutifafa o ebe woa le bia ŋutifafa ƒe fia enu yi ke dzim ne le wɔwɔ mele dzim o ame ɖewo mele dzi tsɔtsɔke o ne wo ya ne le bia tsɔtsɔke gba kple ŋutifafa kple dzidzɔkpɔkpɔ agbemavɔa mele wo si o yi ke wo ya ne dzi be ne su esia woadzi be wo ne zi ɖoɖoe ame ɖewo lia gaɖeɖe mele wo si o vɔa wo ya ne le dzi gaɖeɖe eye ne le Yesu biam egbe Yesu Kristo atsɔ gaɖeɖe ma kple dɔyɔyɔ ma sɔna mele ame mawo si o eye wo mele dzi be na ame ɖe tsã ne kpɔe o la gblɔ be zi ɖoɖoe o be kpɔ zi ɖoɖoe nu ka ta ne le nublanui kpɔkpɔ biam o nu ka ta ne le biam o wo ya me dzi o ɖe wo ya ma tem asɔ asi o wo ya me dze agbagba be nu ma ne sɔ asi o ame aɖeke ma nya nu o fiesi o amen. Na ma gblɔ nya ɣaɣla ɖe na wo agblɔ Satana ye nya bosam ya ebu dziƒo gbidzigbidzi elabena enɔ afi ma tsã eye enye dɔla eye eva dzaglã ɖe Mawu ŋuti eye wòsɔ dɔlawo ƒe akpa ɖe kpe ɖe ɖokui ŋuti le aglãdzedze me yo nye fifia zo mavɔ yo dzra ɖo ɖi na Satana kple yeƒe dɔlawo eye ne le kpɔ amegbetɔ yi ke Yesu Kristo va be yakɔkɔ amegbetɔ tso anyigba dzi ayi ɖe dziƒo eye amegbetɔ sia amegbetɔ yi ke ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe yeƒe ŋkɔ woaŋlɔe le agbegbalẽa me le dziƒo eye Satana le gblɔ be afi nye magate ma trɔ yi oa mikpɔ amegbetɔ dahe ma mikpɔ amegbetɔ gbalogbalo ma mikpɔ ŋutsuvi ma nyɔnuvi ma ya la va yi dziƒoa gbeɖe ma yi kpɔ enu ma ŋuti ye abosamtɔ ato yeƒe gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi ato amegbetɔ yiwo wɔna dɔ ne dzi agblɔ be gblɔ na ame mawo yi ke dzi be yewoayi dziƒo be ne zi ɖoɖoe ame ŋusẽtɔwo li ke wòzãna bubumewo li ke wòzãna eye nyɔnuwo ŋutsuwo le si yi ke wodze si le amegbetɔwo dome eye ezãna ame mawo tɔgbe agblɔ bena zi ɖoɖoe menyi be amegbetɔ mawo ye lo Satana ye le wo zãm Satana yi ke mate ma yi dziƒo oa ye le zãm ame mawo be wo ya na zi ɖoɖoe vɔ wo ya ma zi ɖoɖoe o
ne apetoa eglobe ko asiwo yiji eye ne le jibe Yesu ne nye yepe apeto gbakple yepe de la yenye nuko de kape yike atem adewo eye ame adoli wala va ade pa de susu me be mega we egbe a o ela bena ye ntome la fima yimota e vana no ame yo jibe wa ide tepe ma po nya jipo yimele brobe jipo yim nya mele eye satana ma na sidodu mele nya de glona meria meka mele nya ya glom na ha na de jipo godogodo nu blani popo avana o eye esi wo gblonya ne be na zidodu ya fifi obe ke egadogli gede uta to be na David villa gbonye nu blani bi pa kuku blanevo asieke tete Yesu to de chitre globena mi yeda eye esi wo yonu ku agbatolala wo gblone bena na wo di na jemen titre ele yo eye me va be ma gblone ofie si abe na wo di na jemen eji ne josia gbojijo Yesu le yo Yesu jaka sinchio Yesu a tonu fon oke o eye egblon le piku blaton liame o gblo bena ke esi wo de yepe awupu gbela echo hian va Yesu gbo me yi bere amiade me yide me gede wo pe susumu o matema de open wona goma mi kwa yado yi mi drona wonu amo ela bena mi drona wonu open wona o nukanchi wole chitrene nemo nukanchi o jeklo nemo nukanchi wonu anyi nemo nukanchi de kale dowli nemo ye mi drona wonu amo ela bena mi mele wo mo mi menyanu katutu le wo mo ne de mi nyanu iwo mo le tututu de mi ma bufon amerika o ne mi nya ale ko le no asusume ne mi nya ale ko so moyela mi ma drop wonu amerika o alo mi ma hanya de amerika nti o we ya ma hanya de amerika nti ko ma ga hanya de amerika nti ko ma ga drop wonu amerika ke o blobenare nye ma ga drop wonu amerika ke ma jobia se benade cho fifiade Yesu de eyo oye me do globe dia wapu gbore enu Yesu glore yebere Yesu be mi UEGBE mi nane wa va gbonye fifiade nu kanti nelenu ma wo mu adefia be wenye subola wa ele dia wa sopu gbe la globe awo me subo penu wona de keyo ebe glena mazon awu made nuku gbagba tode openu dodoli ale ike odo na ne make ne le po ame ade mozon lade ne le po ye ame ale ke wo zon gbo na zirika awu ike le ame antia ede ne fia na zirika bena ame ya leke enu ya leke o wona eye nuku agbato le yi mamere openu dodoli wonti tokere ale gbegbe bena ame sia meke adogo akpola abe ame anku agbato ye mi na mo ene wa vai ame anuku agbato ye mi glene bena vede nkone ela bena matem akponu eye nutu ya esi oglobe Yesu le yo sia ebe anu blani poppo ma vadonam eye wo chanu blani poppo vadona o eglobe anu poppo vadonam voya ebe taya yenye enu makpola vo Yesu ke huna nuku agbantowa yele yo ameke yo na dodono wa yele yo ameke wona nukunwa yele yo ebe nukunu wala gbo yumere ebere ameike avunya nuku na ma ye gbo yumele yenti nuku gbagban pe awua nu awuma ikele ntinye ikele defia menye nuku agbanto anyima ga hia awuma ke o awuma ike do nuku agban pe nko de ntinya me depu gbe enu machi wo depu gbe eye wo titre eye wo va Yesu gbo e kadeji abe aleke wo chane kadeji hyensi ya nubla yin popo va do na o doyoyo va do na o gadede vadona wo eye wo nuse vadona le Yesu pen come minami akpo blaton vode kelia eye Yesu ko eji glone bena nu kadim nelebe ma wona wa nu kadim nelo
ne le bia nublanui kpɔkpɔ nublanui kpɔkpɔ ekeke nublanui kpɔkpɔ na wo lubɔ na wo gbɔgbɔ nublanui kpɔkpɔ na wo nutilã nublanui kpɔkpɔ na dɔléle ɖe kpekpe ehia sia hia ke le agbomea nublanui kpɔkpɔ va ɖo vɔ fifi agblɔ nam agbewo ƒe go kame ne le di nublanui kpɔkpɔ alo tsɔtsɔ ke ƒe nublanui kpɔkpɔ ya gblɔ nɛ ne yi be vovo kpɔkpɔ blibo ƒe nublanui kpɔkpɔ ya gblɔ nɛ ne yi be dɔyɔyɔ ƒe nublanui kpɔkpɔ ya gblɔ nɛ fiɛsi wo ye eye ele wɔ ge na wo le Yesu ƒe ŋkɔme awɔe na wo eye nuku agbãtɔ agblɔ nɛ bena aƒetɔ ebe aƒetɔ me va ɖo kafi ne ma va ava kpɔ wo egbe ne ma dzesi wo egbea nye ŋutɔ nye susue kplɔ nam eye nye dziku me bi dzi ɖa megbetɔwo dziku ma ye kplɔ nam me bi dzi ɖa mo nuke ŋuti nye nukuvi gbana nye o nuke ŋuti ame ma ya to ŋuti nye me nam na ɖe ko o eye dziku ye kpatse ɖe dzi nye dziku ye nye aƒetɔ ɖe dzi nye tsã eye ye ƒe sese le ɖokui me ebe azɔa metrɔ aƒetɔ nyea ame ke atem aɖema ye nye aƒetɔ nye azɔ ame ke atem atsɔ nu vɔ nyo kema ye nye aƒetɔ nye azɔ ame ke atem aʋu nuku gbagba nyo nama ye nye aƒetɔ nye azɔ eyɔe be aƒetɔ ne be na yɔe be aƒetɔ eye na do dzesi bena eku le tawò eye wò tsitre tso ame kukuwo dome eye fofo dziƒovitɔ la wɔe aƒetɔ kple ɖela na xixia godoo eye ne xɔe be aƒetɔ ye wònye na ya fiɛsi ya nu vɔ̃ wa wotsɔe ke wo eye fɔ bubuwo woɖewo dzo eye kuxi kpakple agbã yiwo katã le agbo dzia woɖewo dzo le Yesu ƒe ŋkɔme egblɔ be aƒetɔ bena makpɔ nu kpukui blatɔ̃ velia eye Yesu gblɔ nɛ bena heyi wo xɔse la ɖe wo xɔse wo xɔse eke gba nyi xɔse ya ebe ekpɔ esime ame agblɔ megblɔ na mi vɔe amea ɖeka ka wòva ɖo Yesu gbɔa ekpɔtɔ nye nuku agbãtɔ vɔa esi wòva ɖo Yesu gbɔa enye bena Yesu enye me ke ʋuna ŋku na nuku agbãtɔwo ye ŋutie wòɖe yeƒe awuaƒu gbe enye awuɖeɖe ƒu gbea enye enuwɔna yi ke le kplɔ be ɖe me yina aƒetɔ la gbɔ mewɔe enye agbenye ƒe aƒetɔ enye nɔnɔme yi ke le dzɔ ɖe dzinya ƒe aƒetɔ enye agbenɔnɔ nye ƒe aƒetɔ eye esi me yina egbɔ ta menye be awɔ nukunu le agbenye me taɖodzinu ma ŋuti wòsɔ yeƒe awuaƒu gbe eye wòɖe yeƒe xɔsia sɔfia to yeƒe nuwɔna me elabena xɔse dɔwɔwɔ ma nɔ ŋutia enye xɔse kuku abe ale yi ke nutsila ɖe la nɔ anyi eye gbɔgbɔ ma nɔ eme nutsila ma kua nenema ke xɔse ne afɔɖeɖe mekpe ɖe ŋuti o xɔse ne enuwɔna mekpe ɖe ŋuti o xɔse ne naɖeke meɖe fia o bena naɖe meɖo kpe dzi bena ne xɔse o naɖeke mewɔ naɖeke ɖo kpe dzi wa enye xɔse kuku gake nutu yaya la yeƒe xɔsia gbɔ agbe yeƒe xɔsia ewɔ dɔ eye egblɔ be wo xɔse la ɖe o eye enumake la wòkpɔ nu ekpɔ nu mebe ɖe enumake la wòkpɔ nu azɔa ŋutsu ya ɖe ko ʋu ŋku nɛ lo eye wòkpɔ Yesu eye wòkpɔ ameha la eye wòkpɔ Petro eye wòkpɔ Yesu ƒe nusrɔ̃lawo eye ne ekpɔ megbedomea akpɔ awu yi ke wòtsɔ ƒu gbea awua ti megbedome vɔa nenya efli mamlɛtɔa egblɔ bena eye wòdze eyome le mɔ la dzi megatrɔ yi ɖe yeƒe awu yi wòtsɔ ƒu gbea gbɔ o ne le va aƒetɔ Yesu gbɔ abe ale ke ne zɔ̃ va egbɔ ɖe
le va bon le bleu egbe a Yesu a cho nu fo nyoke Yesu a de sigala sinye me egbe a chukpa ya ikemo kudenchi anu pete sinuma Yesu ko kata la sinye eye enu yo kata nye Jesi nous vont la pe Jesi le nchiwa Yesu acho adoda le nchiwo eye chochoke avanao ye wonuku avu azon eye agbe ye aswasiwo awine de pugbe a magatro ye gbore nous vont di one wonata magaklo atro yo gbo voilà je Yesu yome le moaji le mokaji o wonto ne nyamo eji Yesu zone Yesu zomo ina jipoe jipo pemo eglo be Jerusalem anyigbaji pe Jerusalem li eye jipo pe Jerusalem li ebe jipo ye medicho eye metro ina fofo nye gbo eye nuchua eje yome le molaji we la kple azon me be we akple azon nuchua eho yepenu kpokpo doma hiwe anuku megbana o nuka kenye kuhiwa na howo doyoyo na howo gadede na howo nukunu amen mina na maso amevepeko sofia o le abe wo tan ene eye nene make o chono yo va eye wo ho wo pe nukunu me kafu onto me bere me kafu onto ela bena wo tan na hoto wale Yesu pe nkome amegbantoa yenye apeno happy aleke apeto atro yepe agbe yentone gble enu ke apeto awole agbo me agble ne miase yepenko enye happy nuka ejo yenyebe jisike le Yesu abe yepe apeto kple de la ene eye ejeyome ede akpena maulesi ata enuvelia yenyebe yefofu yeyide konjia obe alele yele nti fibrom le nti ebe dokita le globena alele ado pona devia pechichi ye homawjisi le doyoyo nti ye pastor esi ono gbedomda eyo yepe akpaji to eyo bena alele fibroma nebu eye esi ye senyama ye globe o mawu yodonam eye mawu senai eye ema megbea ye yitro ide kwajibo ne do epo eye dokita etro gbona be apeno fibroma megaliolo fibroma ebu eye ebe ye don ku ejibe yente gbona be alele yenchi sagba voye nto gbato glode do peji na be na alele amegali ogun be na ye be mawu se ye pe gbedodora mawu ne ira o pastor akpe na o mawu amen o cha lele jijo po ge fiesi ya jijo anu agbo me aseye chocho ageda agbo me fiesi ya le Yesu pe nkome fifia amevelia deli yenye apeto John ye toa enye nono me de garento va notre ne mina ne miase apeto John ne bidase ne miase I'll be having issue of pie. If I sit down, even ne ye nanya ye pe nutila ye pe if you know see tissue, you sip and pass with me. Ebe VVCC legime eye yehu yepe radio eye yeno maunya sim pastor no maunya glom eno maunya glom Pasteur Kumuyi eno maupe nya glom eye eglobe apisi api kene do ku hiwale na so asi so do ku hiaji ebe de koye mlanyi dade ye matema no anyo eye gbemagbea ye so asi ka ye pe jime eye ye ho yayira ye pe nu china evlan eye ye pudui enu godo
eye tso gbe ma gbe kaka va na egbea feve sesia edzo ebe doctor yebe dɔkita ele do kpedzi yebe dɔkita yi ke wɔna radio ne kpɔna nuwo le ke nuwo lea ele do kpedzi ebe na nɔvia pe akpadzia ebe yepe dɔlelea enye dɔlele afɔkutɔ ɖe ŋutɔ voa Mawu yɔ dɔ nɛ menyi be atike ɖe yewo ŋlɔ nɛ o eya ŋuti ye dɔkita tsã yele ɖo kpedzi yedzi be yasɔ ŋuti kɔkɔe sɔ na Mawu yi ke nye alpha kple omega be ewɔe be yeti agbe wa yeti agbe ebe ye kafu Mawu le Mawu ƒe ame Pasteur W.F Kumuyi pe subɔsubɔdɔ yi ke wɔm wolea ye kafu Mawu le yeƒe dɔa ta. Amen. Esie o tsaka gba kple nusia radio elo radio abale ko tane radio agbo nene fiensi ya o tsa o yi ya va de azon do peton lia evinyenye nublani kpɔkpɔtɔ mikpɔ kakaɖedzi amenuveve amere ke va ye kakaɖedzi le asi o mega no gblɔ bena ɖe ne va Mawu gba megblɔ be o asɔ asi nya alo la su ntsa asi nya alo ma sɔ asi nya awo kakaɖedzi ne sɔ asi o awo ava gbɔ nya alo ato ŋtsi nya awo kakaɖedzi ne nɔ asi o afi sia afi ke ne lea dziƒo kaɖedzi na o bena Mawu ƒe amenuvevea enye ame sia ame tɔ Mawu ƒe amenuveve ma ade gbɔ o fifi la aƒetɔa akasi agbewo ŋuti aƒetɔa atsɔ nu vɔ wo ke o aƒetɔa atsɔ nu vɔ wo ke o eye wòayɔ dɔ na o kuxi ɖe kpekpe dɔléle ɖe kpekpe le fiesi ya ne vo le Yesu ƒe ŋkɔme mina miakpɔ Yohanes kpe ɖa Yohanes tagbã kpukpu velia ke ame geɖe ale si nu xɔe la enawo ŋusẽ ele miaƒe asi me ebe ame geɖe ale si nu xɔe menyi be oxɔe menyi be nukukue wònye o woxɔ ame gbagbe amea ye ame yi ɖɔ fũu kple lɔlɔ ame yi ɖɔ fũu kple nublanuikpɔkpɔ eyɔ fũu kple lɔlɔ na ame sia ame amenuveve na ame sia ame ame geɖe ale si nu xɔe la ena ŋusẽ wo ŋusẽ yi ke ma do kponu gbeɖe o tɔtete yi ke ma do kponu gbeɖe o ena ŋusẽ wo be woazu Mawu viwo bena woazu emanye trɔtrɔ yi ke va na me bena woatrɔ zu emanye trɔtrɔ gã yi ke va na me enu yi ke menye tsã doma hĩ nenye woma yewo tsɔ ƒu gbe vɔ fifia atrɔ woma ma eye woma agbalẽ ma ate ma ɖevi na ame eye tsã la menye Mawuviwo va ne zu Mawuvi ame siwo xɔe si ame siwo xɔ yeƒe ŋkɔdzi si xɔ yeƒe ŋkɔdzi si mina miakpɔ kpukpuwi adelia le kpukpuwi adelia elabena tso yeƒe agbɔsɔsɔ me la mi katã miexɔ amenuveve ɖe amenuveve dzi amen elabena tso yeƒe agbɔsɔsɔ me yeƒe amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ me denugbletse ŋuti Mawu ƒe amenuveve yi ke ɖe ɖokui fia ame dahewo kesinɔtɔwo yeƒe amenuvevea ɖe ɖokui fia zahewo yeƒe amenuvevea eɖe ɖokui fia amegbetɔ ƒomea nuvɔla gãtɔ kekeake eye azɔ ebe amenuveve ɖe amenuveve dzi ɖeɖekpɔkpɔ to Mawu ƒe amenuveve me dɔyɔyɔ to Mawu ƒe amenuveve me gaɖeɖe to Mawu ƒe amenuveve me katutu vovokpɔkpɔ blibo to Mawu ƒe amenuveve me amenuveve ɖe amenuveve dzi amenuveve ma ele gbɔ le fiesi ya amenuveve ma ele lalao nu fiesi ya eye amenuvevea ele nɔte kpɔ Kristo xefe avɔ
me hia be mia ga ahlon ajagbagba be na de ne sumia si awo menyi bere mia jagbagba le mia do kusi be na mia we be mia di awo vo Yesu ya ewo de sia de vo eye de popo so gbedara na nouvon la sia nouvon la eye gadede eli na amesiame ameyo tedani ameyo tio yome amesiame yi ayo apeto aponkola agbo dede eso asio fiasia nya bobota eye mia nuku nya bobota mia nuku ne me be mia nuku a ne le mia nuku a azon ne le urika ne le mia nuku a egon be ne urika pe ma kochi anyi me gale kwa Americo enu iko ne wo fifia e ne mia nuku a ne le nu pom gbakple wo susu gbakple wo ji eye na tem ahunku ememetoa eye na kpo Yesu azon na akwa Yesu wenye apetonye ne jibe Yesu nenye pe apeto Yesu ne de ale gbegbebe na nouvon wo katan wa ko jo aye te pesia te pe kenele akwa siji eye na gbegbebe apeto Yesu nyenye si akpena o kaka monira la pe ame monira le te pe kenele monira o mawu pe totoke egbona na o apeto ape hoho ye pe dede popo evado na o eye nouvon yo katan ne wo boa maupe chochoke aswasio eye nunyonyo yo le hoho amela aswasio nuti fafa vovo ike le nuti de popo amea aswasio pipila kwa simaji kwa siwaji afisi afike nele gbenyesem nele di chochoke nele di de popo nele di benti fafa ne no epe susume ko asiwo ji eye ne kwa si ji le tafra chitre eye mia do gbera esime mia do gbera vori menyi bede sesele la mebenya yolo volley wonto na hwesi enu ne hwesia awe now kwasi weji tepesia tepe kenele nebe radio dienele nele radio de l'évangile pipila eye nele nyaya sem eye nele zoom dia alo nous se movo yo zam nele nyaya sema afisi afi kenele ko asiwo iji na kwa siji na titre eye mawu pe dede popo mawu pe nublani popo gbono na pipila titre eye ne titre glonyane apeto venu nyejro apeto po nublani nam nous vont la ye menye mele di wo totoke mele di wa menu veve akpena apeto ela bena menye bene wenamvo ela bena mawu pe nublani popo ametia na memo medena mede vovo nena meria nena nyeta apeto me kwese me kho Yesu abe apeto ple de la nyene ma do gbeda pede nti o azon fofo le Yesu pen come ye de akpena o ela bena nu bla nu pola ye nenye ela bena we ane gbona jidi ble o le notele la kaka vado eisia e ne glo amesia meke ayo apeto aponkola akpo dede apeto ameyo kata le tepea ameyo kata le godole apima o ko pe asiji yo le dodo kufia bena apeto mia onyosi nye hia wo amenveve wo nubla ni popo apeto do le Yesu pen come na be wo hoho pe jijo popo ne gedo me eye vovo popo mawu pe amenubeve ne gede wo dometo de sia de pa gbeme fifila akpena apeto ela bena menye be le do tom le Yesu pen come mie do gbedale ewevo apeto la wevo ne kpo hoho blobe me kpo hoho na kpoto ano chitre nenema e me ga kpo nu anyu alo me kapo mo ele gbo la fima na to asira e na choe e ne le choe a enu na wanyi be na gede message me e na nglon message na nglon ko gbakple na nanyanya yo watima nya tunchi wa na nglon e na choe a chodo de placer que votre temps na de ko plene blaton voni
bena wa akpede nutio to gbedodora kwa kple to podo vovo me bena na tem alikele Mawu vinyenye pe mozonzo ya me donc ezi nko agbato ma ike Yesu vunkune a eje yo mele mwaji eje Yesu yo mele mwaji moi eyo Yesu yo mejeje fe nyanchie wo le vevie bena magatro ayide awu vous ma ikene depu gbe nous vont là pas ou ma ikene depu gbe pipi la bena magatro ya va itwa ou ma doa eye nchi wo le vevie bena na cho alome kapomoa eye na nglon kowo bakle ko imenele bakle kapomo jesiwa na ngule acho wo message na tim wo WhatsApp alo na tim angulo message gbalo ya angule acho do de blacier que votre na de ko prenne blaton voni alo blacier que va ve blaton va ve na de ko so that we can pray along with you. Bena na de watching online na de ko play ade esia enye wona ike na wo bena wa kpede nu chi oto gbedodo da kule to podo me le vevie e la bena fifi la gbe ne doda kple khose fifi la jipo nron ko de agbegbala me le jipo nene maye dollar le pojijo le jipo fifi la le nchi o e la bena le gbenda le nous vont pas gbenono agbo e ne be Mawu ne khona e Mawu ne kponu bla ina e Mawu kponu bla ina Mawu cheke wo eye o doli nu ko nous vont la ine nyecha me ganye nous vont la e ata ele no bena na nglo nu ko nanglon ko bakple kapomo jesiwa bakple ko menele do no wona fi watima kpo le bobuede be watim adegbo watima chaka kple watima gede dio bobuede na nanglon ko kple ko menele nanglon achodo de blacier que votre na de ko kple ne blaton voni be na kpere nu na vana o Magag que blacier que va ton narco plein blaton voni 93 04 38 bena wa pede nucho allo 92 32 0006 bena pede nu na vanao dodo ya ikele jima enye Mawu pe amenu ve pe dogande ke wo mo le kika godome ye Mawu le 3 amo pe agbe amo Mawu le zon dem la mo pa agbe me le go povovo me eye o sensi ya ikene se Mawu pe nyam eye ne décide que obena nous vont la enye eye Mawu gbojiri blewu na okakavana egbe pe nkeke yaji eye ne kwa si o yiji le tepe ne le ple khose eye ne defia bena ya dogo le vivichima ikeme le sang ya dogo le mene ya vake keli me il ne wole ke pe afford de anya afford de vevie to ike hiana megbeto bo awola agbeme e ne wetala eleve vie be wa pe de nu chi le moya di e ata na nglo nko gba kple kapomo jesiwa na nglo me ga son ya wo fefe pe nyayo nve vie de onye na nglo nko gba kple kapomo jesiwa vevie to kapomo jesiwa bena watim a de gbo le tepe ne le aye wa pe de nu chi le govovo me nglo kple kapomo jesiwa na tu eroda blacier que votre ton na de ko kple ne blaton voni e 93 04 38 allo blacier que votre blaton votre na de ko kple ad 92 32 0006 bena wa pe de nu chiwo esi aleve viento because we are eager to see miracles tonight. Eye nele wesi avoir nukunu fiesi atoya ele ekpokpo le mi adron veviento me gblena mi cho ivaya nukunu mawo nukunu alegbegbe egbe yala anye nukunu pe go gbagba nukunu agbango le tepe vovo e ata fisi afi kenelea na gere gbedodora me. If you believe what I said, let me hear your amen. Your amen is low. Lele da se dige fiensia. Eye tepe sia tepe nelea. Nele khonya ya di sebe cha ya di da se adogli la pa be amen. Ka dogli se se globe amen. Yema glona me ke la khawji binare. Enye ja di da se nye gbe amirasi.
Blone. Blobe nye adi da se gbea. Eye na tonya de gbogblo mau. Eye blonya de na mau. Leke kuki wale a blone. Bebe de hosewa de hosewa fian mau fifira. Pastor Trogbona. Eye never a dog gbeda. Aglo amen mamle ko aglo kala be yema. Mo khotonya. Me khonukununya. Me khoda sedidinya. Dog gbeda. Eye na bia mau. Bena nukununya. Ne so signe le fiancia. Me gawa loglodo. No vi so nya ya vevie. Eye na dog gbedodoraji. Dog gbeda. Yo mau David Villa ne kpo nu bla yunai me tiana memo me de na me de vovo ye pe nu kunu am vona ye pe nu bla nu popo ye pa menu bevia enu me vona me enu me chona akpo nu bla yunai akasinchu atro agbo penu chinya. You heard about happy just now. Ne se oponucho jijo pokponti. Amea ekpo dede. Eye yepe nukunu akpere nchi nezirika. Enye nukunu obla nukunu vedo juye nako. Nene mako chane jako to afiensi ya. Eye just talk to God about your problem. Eye nenglon ko okpule kapo mojesiwa nenglorura 93 38 eye nenglorura vola. Na to gbedodoraji na gede gbedodora me kple di hosi do gbeda kple hosi You raise the flag. Do gbeda kple hosi bena mawu ne kpo nu bla yin na o le finsia Yehowa ne kpo nu bla yin na Batimo do li gbe David Villa kpo nyenu bla nu mawu akpo nu bla nu na o To the right. Ayodona o eye wa dragbe o penu chinya atro nu chinya ma ikele nchiwa Yesu atro nu chinya ma na do gbera na mau do gbera kple hosi do gbera eye fiesi ya chana didase na no dase di laudom didase dase didi pe game ane doa otana didase to gbeda na mau Remain with the people so that as the miracles happen you bring them for testimonies. Remain with the people, counselors. Ne la mere gbo le konjia no egbo e na wo de kakpula me ma le khoseme le gbedojo da pe eyi e nenu kun petia eja fiesi ya chima aja de ju aja de amemaju ye doyoyo pechi aja kora amemaju ye amema ahaya le ye supun come The people on the open field between wing te pesia te penelia 2 and wing 3. elebe na do gbera na mau be na mau ne poi mo ne doje si le te pe kenele mo pa menu ve ape chi ne jakoreji mo pa menu ve ayike Hurry up. e gogolo e yo keke e yo ne le gere me menu ve acho na meji e klo na dololojo klo na dimu ojo da la menchia do gbera e na bia mo pa menu ve ma pe chi ne jade eji Can I see any sign? ye pa menu ve pe chi ane jade eji mo pa menu ve me de na mereke de vovo amen ve ala be rene dia amesia me bone ame eklena na amesia me amen ve ape ke klene je na itan fiesia dogbera na mau dogbera kple hosi Yesu Kristo yenye ya makecho ivai egbe so ide mavo me metro Yesu metro akpo nu blanyu na ye pe nu blanyu popo me be nyento me jagbagba me be nyento me hlon me vlie awo we are ke asiko atwe da simena o ke alo da be doyoyo pa doyoyo ye jimele ye pa lo me ke da be doyoyo ne geda lo nyime mawo atwe da simena o katutu e vijimnele a nu ka jimnelo mawo pe nu blani popo atwe vana o dogbera
because you receive your miracles tonight. Lele nukunu wa hoge fiensia. Lele nukunu wa hoge fiensia. Eye uchana didase tepe sia tepe afisa finolea. Uchana didase a choda sedidi warura. The open feet between wing 2 and wing 3. Our supervisors, can you please check up? And if they are true, you raise the flag and let me see the sign. Le madidi mea pastor atrova eye wa dogbera. Nukunu pe gbedodora doyo pe gbedodora katutu pe gbedododa. Eye elebe na no doki o dramdo. Bena na Togo mea. Togo mea egbona na o. Togo mea avana o godo. Avana o kokoko. Fiensia. Avsoasio. Ma notoji asenya yo gbolo. Ma senu a notoji jojro. Otoji nono amanye toji nono jojro. Otororo nui semnele amanye nu na se jojro ko o. Elebe na mawu asok peroji mare. Nkunu de asok no peji na lagbo. Hoese homawu jisi e na dogbera. Pastor ya yeko zamawu lele doyom amo le katuma mo. Praise the Lord. Kafu na mawu. Now rise up now. Azon titre la ferme titre te penele. Titre eye maupa mesiamina e trova adonu kunu pe gbera. Blabe nyega me ya be nchama hotonye. Kafu na mawu. It's your turn. Edo jiwazon. Fika enelo egbona nao. Avanao. Lekeke anya dika ikele agbome. Lekeke anya dolelea. Lekeke anya gbakpepe ma ine drope kede onyesia. Apetwa akokata da le ji ofifila. Enu iko na wo yenyebere na ko asi de kaiji. Eye na so asi velia so dada pi kenele nukunu ajimlea. Meleji gadede meleji nukunu. Ne kwa si de kaiji ne sole de fiabe meleti nukunu eye velia na so dada afi ke kukia le nao. Amen mamla ne mi gboko na doro ki opo nukunu wa adona avado gbo. Kwa si de kaiji eye na so velia dade doki oji afi ke bebese se wale afi ke dolele ale na so dolele afiama wu kwesi eye fifi la ko ava me no fofo le Yesu pen come. Me togbera apeto le amesia meta. A Messia me kele tepea. A fille Dutoƒo Mawu kakale me vamle. A Messia me kele toju. La ferme. Le gakpame. Le kondi. Le wame. Le fiosiame. Me dogbera. A me yo kata le radio de l'évangile. A me yo kata le zoom ji. A me yo kata le telegram ji. A peto me dogbera. Kasi wonchi. Na chawo pe nukunu na ole Yesu pen komi. Mokpokpo sia mokpokpo yike lomela nezuwowo. Wele agbesi agbeme. Gbogbo kokko pe dowowo ne vamela agbesi agbeme. Yodo amesiame. Vunukuna nuku agbanto o. Nabe tokuno ple mumu o ne senu e waponu. Eye na de nu tete sia nu tete da le wo pe nu chilame. Na de nu tete mada. Di kana coupe dolele ma hodo yoyo le Yesu pen come. Cancer ne hodo yoyo le Yesu pen come. Abile dome ne hodo yoyo le Yesu pen come. Ame yo plibo me dogbe dabe mawu apeto penu sen ne kanu chi ofipila chitre ne na azon le Yesu pen come. Wonu ti la pete pere pepe ike fu kla ejeti magate ma vlan me dogbera be mawu pe nu sene kanti ofifila nu sen ike me dona kpo nu gbede o ne wo do le nu ti la me fifila hodo yoyo wa ne hokatutu ne pola mese
wo kuhia o kata ojo kaka na hunkua pipila na kponukunu apeto do peji le agbesi agbeme nukunu nu bla nu popo pe nukunu lonlon pe nukunu amen veve pe nukunu akpe na wa peto evame le Yesu pe nko me mie dogbe dale evame me be evame wo nukunu a le gbovo o doyoyua e ma le gbo yema dodo ki opo jupo do peji pedoji nu ale won to gbovo won to ni pevo dodo ki opo mawu penu si ale dezon la pome ele dezon le te pe vovo konji le gakpo me le wo me le fiosio me magazine me afisi afi mawu penu si ale dezon ele dezon le tepe si atepe dodo ki opo na dodo ki opo eye ne le dodo ki opo na yo kapomo Jesi o yemie nava ivola na yo na de dase mawu penu si ale wodo ele dezon la fisi afi ele dezon ele yodo ele tuka ele chojijo de amo me katutu gadede evado trotro gede amo pa gbeme mawu penu si aya tuka evo eye doji azon be na didase na kafu mawu ado mawu penko deji me gajo le radio agbo o dodo ki opo tutututu dodo ki opo e la bena mawu odo ade la gbo me vo mawu pe gbogbo odo de la gbo me nu ku yo gban tan la o le po nu azon afo yo plibo yo tutu abo tutu sa abo ma o le blanc e afo ma o le son le azon do to ku no ma po do nu ku agbanto a do epo e la bena mawu pe nu sen gede ye pa gbe me nu sen ma me do na po nu wa be mawu pe nu sen a to te pe va ye te pe ma e gala ba ikle ko le tani ameliu nenu sen vala e yo na do tu na ka e wona ye pedo e ta do ki opo le no be na do ki opo azon do ki opo e na po mawu pe nu sen donc we dit pasteur mo pa mesi amina gbobe na pedoji nu ale gbovo e we na o mawu we na ovo lo dongli se sere gbobe hallelujah na masi hallelujah wala gble se sere masi hallelujah azon la do peji azon na yo kapomo Jesi awo eye na didase na yo blase que votre na de ko kle ne blaton voni 93 04 38 allo 92 32 00 06 et na didase blase que votre blaton vove na de ko kle ade allo blase que votre na de ko kle ne blaton voni e yo na yo acho dase didiwa acho rora na didase akafu mawu le nui mawu wala gbome katutu gade de doyo do mawu wala gbome fiensia na yo e na die pe dase ye mia kpo jijo pere nu chi o apetola le zondem et les ondem la fi mawu penusia les ondem choka pomoa lo memo vi wa chwe eye na yo na didase blase que votre na de ko plene blaton voni 93 04 38 et na didase na kafuma upenko allo 92 32 00 06 blase que votre blaton vovi na de ko ple ade apetola wevo apetola tro nuchinya e tro agbo pe nuchinya apetola we ba fao le zon plibo to chitro le zoazoli
Ameyo no anyi le kekevi mea o titre le kekevia me o le zo. Fibromo obu Mawu ewe na ofiesia. Ewe la paix mais ewe le kwanzi. Ewe le tepe vovo ikeneno. Didase yo eye na didase na kafu Mawu penko. Phone number yo na yo kapomo jesio na yo adidase ayenye blasie ke voton. Na de ko plene. Blaton voni 93 04 38 Dodo Kyokpo et Nadidasi. Yes, they are coming out. They are coming out. Oh le dos. Amole yo ole didase le nu Mawu na ofisi ya nchi. Ochana yo kapomo jesio na yo blase ke vove blaton vove. Nadeko kple ade e na didase alo blase ke voton. Nadeko kple ne blaton voni. Da sedidi pe ye ya miele. Ela bena Mawu tuka yepenu siadivo. Mawu tuka yepenu siade hehia godome. Ameyo do hosepe asira hobe nukunu le khotowa o chantowa la si na didase yo place ke vove platon vove nadeko kple ade 92 32 00 06 eye na didase akafu Mawu asiyo jechi asiyo omega te vlanao Mawu penu sentu kasi Mawu nuku yo me kpo na nu Mawu na nu kpokpo nuku agbanto wo apetola we ewe na o Yesu du jina o Yesu du dolele waji Yesu du nono me maji ukima ikela gbo ma Yesu du ejina o Yesu na o jidudu yo eye na didase 93 04 38 Nyase da sedidio cho juta cho Nigeria pe anyere reje pe gome. Enugu broadcasting now live. The doctor told me clearly that Dokita eglonam be etonyawa onwo omaga senu eye cho pe gedonye sia ometen kpodo nchi de kenamo ocho enu senu de na mecho de na tome Nigeria. Since my childhood I started having ear problem. The thing has been a problem to me. enye kuhinam be masenu enu sese ezu agbanam neme subo go ha me bianya odo nchi na ma ni meten sene so that the whole church will hear it, not knowing that I want to hear it. So the person will raise his or her voice. I started using that ear. enu senu de so de to me na me ye me zana kaka vana pe akpe vukle bla for the keliame esi me ye pastor eno jiseke wom le kalaba egbe yo doda pastor edo gbera vokwa le nu di yike kple do kwa enu ekendia mele se wo ovale ewo ebe o eto nyo le senu eyenye dinu wi de kelia me penu egbe yo do da vol le Dutoƒo Mawu kaka egbe aye do da vo kwa etonyo o le senu
tso yi ma me kaka va na egbea me le se nu nyuie eya nye dzidzɔ le dzinye me enye dzidzɔ yi ke ame aɖeke matem aɖe le menyo me da akpe na Mawu le nu yi ke Mawu wɔ nam la ta wasi kpe na Yesu wasi kpe na Yesu. Did you hear what he said? His ears opened. Epe to when he heard the final amen. Esi o se o gblɔ amen mamlɛtɔa. Eye fiɛsi ya pe amen mamlɛtɔa o gblɔ vɔ. Eto kuku wa evuvɔ. Xɔ Mawu dzi se elabena to wa vuvɔ o tã ne le nu sim. From the alpha location. Da se didi. Mawu na uta le efi ne no ene se Mawu nyaya ene do jide Mawu nchi ne xɔ Mawu dzi se Mawu kasinchu e Mawu penu sia wo do gande la agbo me azɔ nu ye ole no be na wo anyi be na yo kapomo Jesu yo na mi le abena na dida se blase ke vove blaton vove nadeko kple ade nko nyenye Dr Nelson ebe le nye ahadia novi nyɔnu ye pe afɔ ye novem tsape novem lialialia eye Mawu kasintsi ye ŋutɔ adi dase miase. Kafu na Mawu. Taurin alherin Allah ina so in gode ma Allah na sama. Domin Yesu wanda ya tanada mana na gode kuma domin baba wanda Allah ya albarkace mu da shi ina addu'a Allah zai adana ka baba a cikin suna Yesu ina gode ma ubangiji Allah domin yanda ya taimake ni yan uwa kafan nan ya dame ni 2018 ina fama abun baya nan consistently ba amma ina tafiya wani lokaci sai ya kama kafan nan kamar an cusa mini abu a karkashin kafan nan dingishi ina fama amma wannan shekara abun yayi muni mu yabi ubangiji ina je gona ma ina zo akwai ran da ma sai da nace ma yara na su bani sanda tukuna suka nema sanda sun ɗiba min ruwan wanka na da kyar haka na yi wanka mu yabi ubangiji kusa uwa abun ya so ya nakasa ni sosai ya shiga cizo na kawai yake yi da daddare cizo na ina tashi zan fita fisari ma da kyar sai na tsaye ya dan sauka da kyar zan fita fisari kamar in yi kuka mu ya bi ubangiji a mataurin alherin Allah da iko wanda yake cikin suna Yesu yau gani nan kafa nan ba damuwa mu ya bi ubangiji. Nice kuma Sisa Fancy Dauda Gombe Region na mika raina ma Yesu Kristi shekarun baya mu yabi ubangiji. Ki tafiya da kyau. Ki tafiya sosai. Na gode. Praise the Lord. Her name is Fancy Dauda from Gombe Region. Kafu na mawen kwaito Francis Dango eye epe afɔ ƒe kuhiwo dom wole eye aton si wo ne va yi asɔme wonɔ kuhi sia me eye woyi kɔndzi le nɔƒe vovovowo gakea naneke mete ŋu kpɔ naneke abe ɖo ŋuti o eye ƒe sia mea eye vevesisia va nɔ sesem ɖe dzi ale gbegbe be wobiana be ɖeviwo ne dze ati aɖe na ye be atsɔ ati anɔ zɔzɔm eye ne eyi be yeava ayi nugodo la vevesisia ganɔ veve ale gbegbe gakea epe ya mea to Mawu ƒe amenuveve mea esi Mawu ƒe ame nɔ gbe dom ɖa Mawu ka asi yeƒe asi siawo eye miaŋutɔ mikpɔ le esi wozɔ eye wotsi kpo eye ame sia ame kpɔ bena be nka exɔ dɔyɔyɔ blibo. Kafu na Mawu. She said, here, during the prayer of the man of God, gbogbo mena be teƒe ya le Mawu ƒe ame ƒe gbedodoɖa me la Mawu ka asi ŋuti eye azɔ ye vo eye xɔ dɔyɔyɔ blibo miaƒo asi kpe na Yesu. Next test fire, please. Next test fire.
Ubangiji a gare ni alherin da Ubangiji ya yi mini bayan da na tuba. Okay, excuse me, sorry. Suna na Blessing Bitrus, ina mai region. Bayan da na tuba sai na zo na yi ciki, ina haifuwar lafiya daga baya abudi ya zo ya fara min, ina yi ciki sai yaro ya mutu, especially farin da ya fara mutuwa ma ya rube a ciki. Allah ya taimake na zo na haifu lafiya ba tare da wani damuwa ko aimin tiyata ko a asibiti ba, na haifu a gida ba kome. Na biyu kuma na sake haifu sati daya ya mutu, na sake haifu na uku ya mutu. A Global Crusade da aka yi a Enugu na ce tauri alherin Allah wannan shafewa sai ya taba ni, alherin Allah sai ya taba ni. A wancan wata na zo na yi ciki, na zo na samu baby na haife ta ba tare da wani damuwa ba, na haifu a gidan lafiya. Shine na zo in nuna ma shi baba abunda Allah ya yi mini, abunda ya yi mini a rayuwa ta, shine na zo in nuna mishi baba ga alherin da ka yi mini a cikin sunan Yesu. Na gode Allah ba ma kowa abunda yake so a cikin sunan Yesu. Amen. From my region Miano bia to blessing echo Adama pe tome. Ebe tu pa gbe na Yesu eye de son pe ado megbe eye. Then as time came, when anytime these other children that came later, whenever she wants to give birth to a child, time to give birth, the child will come dead. De benabe ya katro divi buboa de via onye de vie prématurée à l'audio bla afi oboide eye de via de vie maku eye oga dibubo government etongo va government eye ova no gbedora dom de nu manchi eye esi mo va meno gbedom da echo mokko dare mauji eye onuka ebe visi agajia de via anu agbe azon eye si mo va meno gbeda megba ebe na mau na benka elle de visi wo kora sia va fia be acho afia mama be na be mau dogbe gbedora mau do le fa gbemelo. Put your hand together for Mia Jesus. If you have been having stillbirth, remember, you are the next. No, Hanechon and Nema Kuhiavan and Yabenaba. Ah, or Hato when you exit a gonalo. I said, the boo boo. Ina ilimu hannuwa a cikin Kiristi, nan gode wa Allah, sunana Saratu Tiji daga Muncika, na yi shekara 8 da ciwo kafa, na yi shekara 5 da ciwon shuga, ina cikin shekara 2 da ciwon ido, da na ji wannan sako a wurfawa Allah, bari ji addu'a nake. Da na zo na ji wa'azi na karɓar sako daga wurin Allah, nan gode wa Allah, ina duduba wayansu abubuwa a nan, amma lokacin da muna zuwa ba zan gani kowa ba, amma na gani mutane dewa yanzu, nan gode wa Allah. Hallelujah. Our interpreter, please. Her name is Saratu Tije. She is coming from Minchika. Kafu na mabuyin koto Sara eye mawo nu gawo na yama eno nkupo dol lem bakle esukle bibi fe do eye esi ova tepe ya oye uchefa gbena Yesu Kristo la le mo fa me apo gbedora me gba ekpo eveve se okata se o lila okata o jogekem eye no zon bakle yepe atisi o lela segake yepe diabète alors sukle bibi do akpakple son pe kuhisi odona kple atisi olea eyo kata ovayi mi kpare sie entono zozom
ha auto bene ba son bene son miento mi quale si vuole so malo e lo so ma be tu bejene alo de tu bien ni ada ya kwasi pe na Yesu. After this, we'll go online. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Kafu na mau. We give glory to God. What he has done in the life of my grandfather. De enusio wole nye togbenye pagbeme chala togbenye matia po matia khlanunyu alwa pon ayonunyu o matia zon abale si wole sosomro miento mi kwale si wole somalo cha yento azon into le kala sosom azon atia pompo cha matia kwasi ji o mi kwa into la si comme disons cha mette qu'on a si ji abale si wole o me di madak pe na maube nu si o de mi togbenye pagbeme eye me do godabe maune wana bene bano ji yimle mawa be sene waga no mi abe fofole bo ji ala mi paso di. If you believe the Lord, shout a better amen. And for Maudi Seba, I will now have Dolibe, amen. Test how he talks. Let's go. He says it's 12 years problem of stroke. Let's hear him talk. Oh, let him talk. Amen. Say it's up to 12 years. Put your hands together for Jesus. You can see he can talk now clearly. This is the handwork of God. Mi kwale si amia toile zozom e ya nyimo pasi. Online, we'll go online now. Mi ai juta azon. We are experiencing the great hand of God. Ni le mo pasi gam zem e mi ai nglesi yovo po juma. Wrote from the United Kingdom says God has been American le film Mawu nye Dutoƒo EÚEGBE esi wo de amemamle voa ye Mawu yodom to ejime papa sese mti eye esi ha cho Cross River le Nigeria me akpena ofofo elabana ne yodo vigne echo sineva ya to mafa mebe gbedoraji vinya matia gbonyu chan o eye eye mie konji o nu de se de gake do de nane ke modoli o nane ke motro o gake esi mafa me dogbera megbe echo sineva ya to zanga wo pepepe la enu se ga no veve gaga no system reji eye emegbe a ekhodo yoblibo azon esiacho oyer me biro gbo kafu na mo no veve se sia sem le nye angom gaskia ma fa me megbe dura megbe simie de amen mamlea nane jole amen mamle sia megbe eye me dojo sibena veve se sia vujo eye me vole do kunyama eye me khodo yoblibo cho afimala Mia plomi GS allo passo gampe Facebook G Americho Ghana ne glomena be etadu no dunyem allegbegbe eye achike o mununa kwakra bububo akeme no vevesi adeke I am delivered. The headache is gone. My head esi mo fa me dogbera megbea ta eta duya evo eye nyeta etanya fa ken
Nazo da jiya anan nini mai suna Hanatu Kwada daga Guantabal song. Nazo da ba lafiya jiya. Amma kama daga jiya da aka yi addu'a anan jiya kwankwasa na yana damuna har ciki na dama har kafa na. Amma da aka yi mini addu'a jiya anan na samu warkewa. Na samu lafiya kwankwasa na yanzu bai damuna da kafa na yanzu. Na gode ma Allah Ubangiji. Allah ya warka, Allah ya sa kowa da kowa ya samu warkarwa kamar yadda na samu na. Allah Ubangiji ya taimake mu. Na gode ma baba. Na gode sosai. Ki suguna ki gwada kowa ya ga yadda. Aha, ki tashi ki suguna. Na gode ma Allah na zai iya yi tsalle ya abin da yake damuna. To, kin warke kin samu lafiya. Praise the Lord. Her name is Hanatu Kwada from Anatu. Adamawa State, Nigeria. Eyo cho Adamawa pun tome. Suffering from waist pain. Eno bebe semso kudo. For 7 good years. And she narrated the story that she came to this crusade 5 days before she was in that place. And that was the condition she even came alive yesterday in that same condition. After the Lamen mamlame gbe eye wo khodoyo eye mi bia chugbo wa jeklo taflache wa bobo eye wa tikpo wa wonu mo kata eye o ten wo kata kafu na mawu. It does not matter how many years. 7 years. It does not matter how many years, whether 7, 10, whatever your me problem. kap ne si mi poasi kana mawu me kap ne si ku hiwale wade o hana dida se elle a ben à pas nous sans le dos homme pas nous sans les ondem. Worship the name of the Lord. It's a miracle walking God. It's a miracle. Alpha and Omega. It's a miracle. Oh yes, it's a miracle working God. As you are rejoicing, the Lord is doing it. He's still working. Even now. Worship the name of the Lord. Rejoice for what the Lord has done tonight.
de miatem a titre mia kafu Yehowa pankwa. Amen. Let's bless and worship the name of the Lord. Mina mia kafu mia subo Yehowa pankwa de nusu kata wole mia pagbometa. Mawu lolo. Eye nu gan wo wole mia me. Amesio kata oho oho nukunu la mia abiola echo mia aho nukunu makata mia dakpena ma de nusio kata ma wona misaya me. Nu sensi me gana o. And she will never fail. In Jesus' Le Yesu ponko trakole aji mi dogbara le. Amen. Before we round off the prayer, Hafine mi dogbara. I want to say that God has actually worked wonderfully in our Mawo midst dole mi amazaya me. tonight. Tomorrow, by the grace of Eye God, echoa to ma ban vema. Mawo aga onu gan wo siawo. Eye o hana dida se. yes, you didn't testify today. Me dida se gbolo. Say tomorrow will be my day. Ke echoa na va adida se. And so, Father, we thank you for this time. Mia fofo mi mia dakpeno de isi o kata mi do nko de ji eye mi subo de nuso kata na wole mi adome akpeno de wo do chola sin zale mi amnu santo echo aganyi nu gan eye nu gan wo wesi ona wo chava yi pakle gbela na ga wo nu gan wo le mi adome cho sin gbona le Yesu fon comme apeto mi do gbara ba na a le mi fofo de wasime na ga donu sema na ga cho wo amisi dadaji alabe cho sine gola nukunu gedewo aga no miame akpe no apeto la bena ndo to mi hoho le Yesu ponko trakola me do gbara le amen amen.